Yok ona ki ara kotlamış. Dema bakış temaşavanê hêja ji çarpel medya silav û rêz civa ku siyaset bi bernameya xwe yekevîn li pêşberê we ye. Hêvî darim em bikaribin bernamekî beş bi hevdûra bi ser bixînin. Îro mîvanê min du mîvanê min kadir bilind heye. Yek ji cigîrê Serokê Giştî Partiya Azadiya Kurdistanê Kek Kasım Ergün, yên duyemîn rêzdar Kak Hikmet Serbilind Serokê Giştî yê Partiya İslamî Kurdistanê. Ez xêratina wan her diya dikim ser seraser çawa hatin em ê dî bi kurtê dest pê bikin ji ber sedemê teknîkî çend deqeyê me diyê direng dest pê bikir em lê bû nav ji temaşavanê hêja kadir bilind dixwazin kekê Hikmet Kerem ke kekê Kasım îro direng hatî em ê bînin merhala duyemî kekê Hikmet Kerem ke pişik em ve nas bikin derbarê Parti İslami Kurdistanê de derbarê xwe de hinekî înformasyon û piştre em ê sohbetê xwe berdewam bikin. Kerem kekê. Belê jî serkeftin dixwazim ji bo programa we û înşallah hêvîdarim bi wesîla xêrî ji bo gelê me di rêya azadiya gelê me da xizmetekî gelekî baş bike. Navê min Hikmet Serbilind. Ez Serokê Partiya İslamî Kurdistan PİK û bi salan e ji bo azadiya gelê Kurd em xizmeta gelê xwe dikin. Bi taybetî yani ez li ser xwe çi bêjim yani di pişûkiya min heta roja îro li ser kar û xebatê İslamî ji malbatekî İslamî û kurdebarî hatin dinyayê û a dinyayê jî di jiyana me da taybetî İslam cikî gelekî giring çêkir û ez ser İslamê gelekî xebitîm û xizmeta min a hetanê niha ji bona gelê min û İslamê bû. Lê bi taybetî ez hatim bi noqtekî min diyadî ew gelê ku me gelê ku İslamî bûn û dagirkerî Kurdistanê bi taybetî Tirk û Ereb û Faris me wextê ku em bi hev re dixebitîn me dixwest em dewletekî şê bikin ew dewlet mafê hemû kesa bidin. Lê eva dihat gotin tin ji me re dewlet wextê ku İslam were ew ê meselê hemû gela hal bikin ji ber ku em birayê hevin. Lê di xizmetekî werda me dî ku ew İslama ku ew bikartînin İslama ku ji bona bercewendiyê wan hatiye çêkirin di dîrokê da dîroka İslamî da hetanê roja îro bi serî da Emeviya û Abbasiya û Osmaniya û devleta Sefaviya İslam ji bona bercewendiyê xwe bikar anî. Tenê ji bona bercewendiyê xwe. Min wer fehm kir ku mixwe gîhan noqtekî ew İslama ku Kurda pê girtiye qe bernade û li pêşiya Tirka û Ereba û Farisa xwe feda dikin ev ne İslamiya ku ji Muhammed Aleyhisselam re hatiye yani. Ew İslama ku vana ji bona bercewendiyê xwe bikar anîne û Kurd jî bi wî İslamê girtiye bernadin. Kak Hikmet borîne Kak Hikmet engî min tête em Kurd vegerin Kurd nasandina kekê Kasım jî û piştre em li te dîsa carektirî vegerin. Başê kek Başê. Başê spas ke. Kek Kasım kerema xwe bi Kurtayê xwe nasandina xwe ji bo çarpel medya bi Kurtayê bêjin û devam bikin bername xwe. Kerem kekê.
باور dikim kek Kasım ji xetê derket. derket kekê xedem ew ku berdewam bike. Bi rastî kekek me demek ki demê dûr dirêj em hev du dinasin nêzîka jî dinasin di nava bizava Bakurê Kurdistanê de xebatekê wê berhemdar heye ji bo netewek Kurd bi her şeveyekî berpirsiyarî ser milê ve dikeve hûn bi cî tînin. Destnîşana we kirina İslamiyetê bi karanîna ser milletê me jî ew cikî gelek taybet e. Gotinên gelek hêjanin û gelek alîmdarê me evan tiştê destnîşan nakin. Hema cî man divê derê berdewam bikin pişra çend pirsê me heye kerem pêkê ku. Baş. Ji ber ku min werfam kir ku di sala 1908 da em hatin noqtekî îdî pêwîstikî pê heye ku gelê Kurd xwe bidin naskirinî. Hatina min a Ewropayê bi taybetî hişyarîkî gelekî mezin li ser min çêkir. Ji ber ku ew gelê ku İslamînin piraniyê wan de dîroka wan da despotîzm, dîktatöriyet heye yani. Ew wekî dîrokekî di nava rojhilata navîn bi taybetî alema İslamê giştî da ew hebû. Lê min vira ev tiştê ku dî ku her milletekî li rûyê erdê xwedî mafin, xwedî heqin. Ji ber vîya jî em hatin noqtekî ew Müslümanê ku em pê re dixebitin di hundirê camiyê wan da di komelê wan da di kar û xebatê wan da em birayê hev bûn lê ne nasnama me hebû ne jî zimanê me hebû. Zimanê me jî qede hebû. Ji ber ku wexta ku li ser ew em gelekî pêj ketin me dîroka İslamî û jî bi Qur'anê re me muhatabê Qur'anê bûn kitêba İslama pîroz û me fehm kir ku îdî em hatine xapandin. Ev dînê hanê ne dînê ku Xwedê ji pêxember ra şandiye lê ev dînê ku em neşopî hatî çêkirin Emeviya û Abbasiya û ji bona bercewendê xwe çêkirî ev dînayê. û ji bo jî me ji wan re digot ku digot înneme l-mu'minûne ihwetun. Em birayê hevin digotin. Em birayê hevin lê hûn bên nasnama me înkar dikirin. Hûn li serî em li binî digotin tim. Vîya bi vî şeklê em dixapandin. Lê em hatin noqtekî ji ber ku ez tim dibêjim û Partiya İslamiya Kurdistan ji bo çêkirina wî jî pêwîstikî gelekî mezin dît ji nav wan hereketê İslamî û bi taybetî Îxwanê Müslîm an jî em bêjin ew terefê Îxwanê Müslîm li Tirkiyeyê û an jî ji înqilaba İranê şûn da Belê devam kekek. û ji wî şûn da ku me dîtin ku ev hereketê İslamî bi her ahwayê dixwazin Kurda înkar bikin. Ez misalekî bidîm sala 1988 da di qetliyama Helepçê de ez di konferansekî da bi Kurdî axivîm. Cara yekemîn di dîroka Cumhuriyetê da cara yekemîn di dîroka Cumhuriyetê da di nava cemaatekî İslamî bi Kurdî hat axiftinê. Lê ew kesê ku navê min Mücahîd danîbûn ji min re digotin ji dûyê qisedana min a Kurdî axiftina min a Kurdî gotin got hikmet serbilind bûye necetperest yani milliyetçî, qamiyetçî. Ji bo sebeb çi bû? Sebeb tenê bi zimanê Kurdî milletekî 40 milyon 5 milyon milletekî zimanê wî ye û ew ziman jî di fitratê da Xwedê dayî. Ji ber ku di ayetê Qur'anê pîroz da vîya digot me ji wan re gotin çima ez bûme qawmiyetçî, çima ez necetperest an jî ez milliyetçî me? Lê tu bi Kurdî bijû dibe. Kanê em birayê hev bûn mi digo? Wata ku em birayê hebin Xwedê dibêje di ayetekî da Sûreyê Rum 22 da dibêje ku çêkirina sema û erd rengê we û zimanê we ji ayetê min. Qur'anê baweriya wan jî û baweriya İslamî jî yekê ku Qur'anê înkar bikin bêdîn dibe yani. Vî ayetê înkar dikirin nasnama Kurda, hebûna Kurda û di fitratê da hebûna Kurda înkar kirin. Lê ev gelekî mezin çêkir
Kak hikmet ez gotuna خوشبیر نکه از پرسکی لسر خوازم پیوا گری بدم نه هم دکارم بیجن جا آلیه اینترناسیونالیستا یعنی جنبر این چپکرین کرد گلک خورکون زانی ده لباکوری کردستانه اوانا جه به تایبت به ارگومنتنگین چپین ترکا هر دم براتیا گلا و به خلاصیه براتیا گلا ملت کرد به هر شیوهی خاپانده هم دکارم بیجن هر دو آلیجی yani çepgirin yen dagirkeracı, oldarın yen dagirkeracı. Be her şeveyi ki mesela dino o mesela yen çepitiye jbo berjevendi milleti xo bikarani. Jbo dagirkirna Kurdistan'ı berdavamiye ve her bikarani. Ev pırsate pır başı liberasti çıma partiya İslami çey bu sebebi yüz yek jivanayı yani. Ev pırsate yani. Sebebi ki yek jiviyajı ev pırsayı. Ev pırsa pır mühimi. Yani birasti ez hatım giyiştim nokta ki bir salana dibêjim de her programı ku ji min were pirsandin ez îdî ne yekîtiya ümmetê diparêzim ne jî biryatiya gela. Yani ez ne li dijî Türk gelekî me Partiya İslamiye Kurdistan ne li dijî Türk gelekî ye Partiya İslami gelê Kurd di rûyê erdê li ser erdê xwe وکی ملتی روی ارده اوجی خودی حق لسر ارده خود آزاد بیشی اویا حقی که خودی دایوی اگر که از وی حق نپاریزم از گناهکارم جبویا او امتا که ایرو تی گوتن او همو ظلمی که کردا تی کرن اوی که ظلمی جی دکن داگرکری کردستان اسلامی انجی ملت مسلمان o da desti Erdoğan'da Kur'an'ı, da desti Hameyn'da Kur'an'ı, ayrıca da desti Seroki Araba Kur'an desti vandayı. O vakta ku kuştuna Kurda jiti rojevi fetva bu Kur'an edildi. Jbovya ez dibêjim ku da Kur'an'a desti mi da mafi hemmu milleta heye. Ne ku mafi Müslümana. Da Bavariya mı da da Bavariya Partiya İslamiye Kurdistan'da yani her millet xwedî heqe o xwedî îradeyê di çi bawerî dibe çi îdeolojî dibe o bi xwe qarara xwe bide ew îrada wî ye. İrada her insanekî milletekî îrada xwe bikar bîne erînî neînî ew para wî ye heqî wî ye. Ji bo vîya jî ez dibêjim her Kurdekî xwedî vicdan İdi ne bi navê sosyalizmê, ne bi navê demokrasiyê, ne bi navê liberalizmê, ne bi ku navê İslamiyetê werxapandin. Tenê ew kesê ku hebûna min wekî hebûna xwe qebûl dike, ez dikarim pêra cînartî bikim, hevaltî bikim. Cînartî bikim. Gelek spas kak hikmet niha em piçekî navê nebidin kak Kasım carekê dinê beşdarê bernavê bu em vegerin ser wê. O pişre car kedine pirse min heye bi pirsa me dest berdewam bike. Ke Kasım kerem ke. Temaşevanê Çarpel Medyaya ra û taybet jî ji mêvanê bername birêz serbilind ra destpêkê da dixwazim bêjim ku ji aliyê teknîkî ve hinek problem derketin ez jî dawa lêborînê li hemî temaşevanan dikim. Li gorî ku diyar e pirs jî çê nebû herhalde em ê ji ku derê destpêkin nizanim em ji destpêka siyasetê destpêkin ji destpêka pakê destpêkin basa Keke Kasım ez min pirs ew kiribû bawarkin di arê da çû niha deng nakin. Belê wek jigîrê serokên Partiya Azadiya Kurdistanê. Partiya Azadiya Kurdistanê temenî de siyaseta Bakurê Kurdistanê da gelekî dirêj nine. Yani 4 salê xwe xilas dike. Di vê 4 sala da karin ki xebatên yên berbiçav, karin ki berhamdar di ji aliyê Kurdperweran hatiye şopandin. Lê gelo hûn bi vê baweriyê danin Partiya Azadiya Kurdistanê bi vê hişmendiya xwe nû, bi vê nerênê xwe nû, bi konseptê xwe nû, bî bersîp li Bakurê Kurdistanê an asteng çi ye? Bi kurtayê lê em ê berdewam bikin. Başa gelek spas carek din dixwazim bêjim ku
پاک هرچقاس 5 سالی بیجی امروی خواه بردوامیا 200 سال داویا دوزا کردستان و دیروکا کردستان همی بر همین وانو خباتکار وانو حزب وانو شخصیت وانی کوشبو دوزا کرد و کردستان تکوشین دانه و تاریخ کردستان دا ناوی خو ناوی ام بیجن تفگر خو نفسانه ام خو بردوامیا همی وی 200 سالی بینن وقت پارتی آزادیا کردستانه لی ام بیجن جبرکو پارتی آزادیا کردستان پارتیا کا باکور کردستانه به تایبتی جی پشتی کومارا دامزراننا کومارا جمهوریت وردا بردا پیشی بنه ام بیجن با آوای ایلگالیته زیادتر مثلا پرسا کرد و کردستان جبرکو قانون دولت ترکیه مساعده ندان و امکانو در فتح نبون با آوای اشکره کرد خواه بناسنامه خواه خبرستن بکن زحمت بوله پارتی آزادیا کردستانه بناوه کردستانه و به برنامه کی کردستانی کو تیدا ملت کرد وک ملت ناست که و آخال سردجی وک کردستان ناست که و اقتدار ملت کرد دستلاداریا ملت کرد لسر آخا کردستان پارێزە او شکلی چی دبه برا فدرالی دبه سرخابون دبه لگوری شرطا بوی آرمانجه مها جوت مها 2014 دا هات دامزراندن وک تماشامان مجی دزانن کو دوات دامزراندن دا دولت ترکیه وزارت داخلی گلک مرا پروبلم درخستن لی ما برخودا ما بگلک جی حتی ما ام بیجن اوان دوسیا ما قبول نکر ما سریل دوزگریه دا ما بریا پوستخانه ما جوان رشان یعنی به هر اوای ما وان کرنه حق کو جبو او دوسیا ما قبول بکن و داویه دا مها 2014 دا ما ام بون پارتی کی فرمی وک پارتیا آق پارتی و جهپی و هر پارتیا ام ترکیه نها پارتی کی فرمی نه بناو پارتی آزادیا کردستانه باشه که و در یک تفکر برسکم لی ون نه وک پارتی آق پارتی نه وک پارتی که جهپی نه وک پارتی که کردستانی ام کار و دست نشان بکن از بمانا او که دبیجم بمانا کوج مرا دبیجن هون پارتی کی یاسایی نینن بوی معنی دبیجم بله نکو یعنی ام پارتی کی ترکیه نینه ام خو ifade کن ام پارتی کی کردستانه نه آرمانجا نه و ام ترکیه بکوین هل بجارتنا و ببین اقتدار و مثلا کردو یا مثلا دموکراسی چاره سر بکن ام دخوازن که کرد ملت کرد بناسنامه خواه برخستن بکه و مثلا خواه ملت کرد را چاره سر بکه بدجمنه خواه یا بداگرکر خواه رونه با آواکی هیا ممکن با آواکی آشتیانه و دموکراتیک چاره سر بکه بوی معنی مگو پارتی کی یاساییه باشه که کاسب سپاس پرسی که من هی پیش را در باز که حکمت ازی ببم لباکور کردستانی تکچونه که کریزی که کور هیا دوی کریزی دا تکچونه حرکا باکور کردستانی به توای لواز بیه افسده میوی تو کاری بچرن هوا که کرم خورج تماشاگان مرا بکار به ایزاه بکی کرم که گلک سپاس بوی پرسی براستی ایرو روزه و کردستان دا اف پرس از باورم هر کرد کود خوازه با آواکی اف پروبلما دوزا کرد و کردستان چاره سر و پرسش خود که هم وک شخص و هم جی وک پارتی درام خود گلک چاره سر و مجاره دراد وستن لی جبوکو و پرسه مرد چک سروبر برسی وای بده چک دوی مرد دیروکا کردستان نزیکو لیا تاریخ دامزراننا جمهوریت پچکی اگر دستور و هبه دمکی کرد از خوازم پچکی سر راوستم که هم چما هاتنه وی نقطه و کن دانن جمهوریت ترکیه کمارا ترکیه وات هات دامزراندن لسر انکارا و لسر ایمها هن ملت و کمنته و هات آوا کرن یعنی سر ترکیتی هات آوا کرن نه سر ترکیتی جی جبروی تایبت 1924 وردا تنبونا ملت کرد تنبونا کردستان قدخه کرنا زمان کردی و آسیمیلاسیون به هر آوای دست بکر با آسیمیلاسیون هم با آوای پرورده هم با آوای یاساقه هم جی با آوای ام بیجن فیزیکی ظلم و نهاکی بردوام کرد جو بردایا جی هر جبو کو ملت کرد وی مافی خوی روا وی مافی خوی نتوی به دست بخه
دوی نابرا وی 89 سالی دا گلک جارا سرهلدان کریه لی مخابن جبر سبب هم نافخویی هم سبب جغرافیک هم جی مسئله جیهانه بسر نکتنه او خباتا و دوزا کردستانه هی ایرو بردوامه حتی امتکارن بیجن بلکی ایرو هرچکا نها گلک بتکوشینا باکور کردستانه و ام بیجن دستکفتیم باشور کردستانه و روشلات و روزاوای کردستانه که خبات کردستانی چه بونه تسیر خال باکور کردستان کربه جی لی اف پسگرک هیرو لبر دوی دره میه حتی ناو مالا مدایا نهاتیه چاره سر کرن جبوی سبب چنه سبب اساسی داگر کرن وکونجی دزانن اگر که ولات من نهات و داگر کرن امجی وک حمی ملت دنیا سر آخا ولات خود سر کردستان آزاد بونا اوی اف پروبلم چه نبونا پروبلم اوه دوی ام با آواکی داگرکری سر ولات خو راکن ولات خو آزاد بکن او سر بخوا بکن دوور داد از باورد کم پر ساته هنگی جی نیستره دوی دما نزیک دا ام دکارن بیجن که سبب هری مزن سبب شره یعنی اگر ام بخوازن مثلا کرد و کردستان چاره سر بکن دوی ام بانگیل دولتا ترک بکن دوی جوی ام بیجن خبات نه خبات دو جوی ظلم خوی 100 ساله برده گلک جارا جرباندیه نه دکاره به ظلم به نحقیه به ایمهای ملت کرد خلاص که او ریا چاره سرکرنه جی ریا آشتی و دموکراتیکی و ام بیجن ریا دیالوگیه تابی دور دا هنری خستنه که دوی 40 سال پاشی دا به تایبت شرع چکداری ام هنکی دن وکری بیجن PKK به تایبت وی 20 سال داوی دا ام تفد زانن همی کرد و کردستانی حیا تبانا PKK جی هاتیه وی نقطه که بشر اف مسئله چاره سر نابه حتی اف مسئله دبه کانگرین اف مسئله ریش داگر کرار خوشت که نه بس باکور کردستانی ایرو اگر اون بشوپینن دوی دسته مه داوی دا هدی دولت ترک باشور کردستان جی داگرت که اف چی اف سبب آبی شر PKK دوی چوا ام بانگیل دولتا ترک دکن دوی داگر کری و شجبه ام بیجن وی شری برده ام عینی بانگا خال PKK دکن زودترین روزک دوی شری برده سیاست دموکراتیک بکه ریا سیاست دموکراتیک لترکیه ام بیجن نها وبیه بچه آوائی وبیه یعنی با آوائی ام بیجن قانون تیر نکنجی با آوائی دو فوقتو با آوائی ام بیجن حقوقی مرب دکاره دوزا کرد و کردستان با آوائی دموکراتیکی بمشینه دیسا تیبی راوکو دوی 3-4 سال برده مثلا هندک و بریقاتا براستی تشته که هبوجی سیاست دموکراتیک و ام بیجن دستکفتن کردای باکور کردستان تمامی تیک بر و کنجی دزانن یعنی ام بیجن بریا 4-5 سالا تبانا PKK یا پارتی وانی لگالی گریدای وان هر چقاس خواه افادت کن پارتی ترکیه نه کبراستی جی پارتی ترکیه نه پارتی کرد و کردستانه لیوات ادخواستن به 100,000 به میلیون انسان ده جواندن ایرو سروک پارتی وان شاردار وان وظیفت نگرتن نکارن 100 کسا بین باید اوانا تبونه سبب کو ایرو مخابن لباکور کردستان سیاست کردستانی همه امکارن بیشن تک چوه مخابن باشه که قاسم پرسه که من هیده به نقطه دا گلو افتنه دبه صدمه که یه سرکه که ام بجن کریارم PKK دبه صدمه که اساسی لباکور کردستانه والله دنگ نای دنگی من دویزه که قاسم دنگی یعنی نظام چما یعنی ببوره تج اکرانی چو نظام دنگی من نایی تا اگر نایی از بكيكي بدا ما فدا كيكي ما موستا از حياة بتجيب جيبكم اما باشا ام بد قرر كيكي حكمت ببورن ام جاركن ما شبان ببورن كيكي حكمت قبضني ما بحث كرش خودت ابدا ما بون چیروکان ین اولدارا چیروکان ین انترناسيوناليستا ام بجن چپکری وان بگر اولدار وان مثلا نتوا کردستان دا چه باندور که
ne ereni ser van listene gerek aşkara bekliyor gerek dilpaki bir aşkara kır spasiye bakın ve varida leti şekilde xwazim pir sıkıntı bir noktaya da Parti İslamiye Kurdistan zemini kiviye xwazayı heye li Bakurê Kurdistanê ji belki Bakurê Kurdistanê em bêjin sedî notçê nebe sedî heştê pênc oldarin bi rastî bi dînê xwe vagirêdayînin heta dem bûnin bûye ki dagirker bi van evê bi vê hîjetê bi niyetê wanê pak pê lîstinin o mesela millî mesela û neteweperestî her dem di talî da hêştinin mesela evê derxistine pêşvek mînek em dikar bibinin bêjin di salên nodî da gelekê kiryarên xirab bi destên Hizbullah hate kirin Hizbullah dawiyê çend perçe boş xwe dizanin hêdî zaman pirsazê pişekî ve bikim çima Parti İslamiye Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê nebû bersîvekî ji bo oldarên Kurdistanê kerem bi taybetî ez dixwazim ji ber ku pirsawaya awil gelekî hat birînê ez wî dixwazim bêjim çima Partiya İslamî Kurdistanê hat çêkirin min sebebî wî serî da got yani ji ber ku hebûna milletê Kurd yani bi hemû awayê hat înkarkirinê bi navê İslamê hat înkarkirinê ji ber ku ew kesê ku em bi hev re dixebitîn wan hebûna Kurda qebûl nedikirin û ji bo vîya jî Partiya İslamiye Kurdistan Partiyekî İslamî ku da çêkirin ku ev partiya hanê di Kurdistanê da bikarive rêberiya gelê Kurdê ku 1400 sal Müslüman û dagirkerê Kurdistanê hemû İslamînin û gelê Kurd bi navê İslamê xapandine û Kurd dikarin azadiya xwe bi baweriya xwe ji baweriya düşmin xilas bike û bi bawerekî rast bikaribin Partiya İslamî xwest bikaribin ku rêberiya gelê Kurd bike. Ji bo vîya jî damerezandinê da jî em dibînin az ew pirsa hûn dibêjin astengiyê ku herî mezin li pêşiya me yek Müslümanê ku kevnefşopî em dibêjin gelemperiyê difikirin ew Müslümana hînê tên parêstin li du aliya tê parêstin yek li dijatiya Partiya İslamî derdikeve ji ber ku Partiya İslamî vîya bawer dike gelê Kurd bê Araba û Tirka û Fariza dikare bibe Müslüman û heqê wî ye îmana wan ne bi Araba û Fariza girîdayê ew mafê ku Xwedê daye Araba û Fariza Tirka dayê gelê Kurd pêwîst ku li ser erdê xwe û navê wî Kurdistan e û milletê Kurd milletekî dîrokî ye berê Tirka û berê gelek li wê heremênin jiyana xwe berdewam kiriye heta niha û ji ber ku dîrokî me naxwazim giştî bînim ziman ji bo vîya Partiya İslamiya Kurdistan barekî gelekî giran da ser milê xwe îro jî em dibînin du hev astengî li pêşiya me ne yek ew Müslümanê ku kevnefşopînin hînê ku dibêjin ku hûn dixwazin ümmetê perçe bikin an jî li dijî ümmetê derkevin ji ber ku ji me ra ne pêwîstî ku devletekî ji me ra pêwîstî ku ew ku Müslüman azad bibin em wekî bira bijî ama kîjan bira a duyemîn jî ew Müslümanê ku çepin jî li Kurdistanê da astengî gelekî mezin li pêşiya me çê dikin ew ji wan Müslümanê ku kevnefşopî ewan li dijî me bikartînin problemek herî mezin ev e niha em dibêjin çi devleta Tirk ji Partiya İslamiya Kurdistan ra gelekî astengiyê mezin derxistin yani problemekî gelekî mezin li pêşiya me hene ez Müslümanım wekî çik Partiya İslamiya Kurdistan Kurdistanekî azad û serbixwe dixwaze a duyemîn jî Partiya İslamiya Kurdistan ji Tirka ra dibêje ku ez jî milletekî Xwedê Teala di fitratê de heqê min dayî navê min Kurd li ser axa xwe wekî te Xwedê heqim azad bijî îdî ez bi navê İslamê nayêm xapandin înnemel mu'minûne ixwetun em birayê hevin lê hûn tim serdest bin hanê dibêjin ya nasnama serdest öz kimlik dibên Tirkiyê ra nasnama serdest hûn bin destê me dabin lê ev veya jî astengiya mezin ku îro devleta Tirk gelekî ji vêya ditirsin ne zê îro yani hevalê me ku hatin girtin jî piraniya wî ev tişta jî hatin pirsandin Kurd
حتی نها مدگوتن کمونیستن سوسیالیستن هونج کو درکتن هون چوا دخوازن کو هون بعد که پارتی کی اسلامی چوا هون مافی گلی کرد آزادی گلی کرد پاریسن لوانش خاله تهلیکه کی دیتن یعنی تهلیکه کی هر مزن دیتن آدودیا زمان پارتی اسلامی کردستان تینه yani bikartine dinava geli kurda zamanı aşiti u bratiye bikartine. Yani hebuna Partiya İslamiye Kurdistan peşeroce da avtişi ku hun dibejin iro em dibinin peşeroce da gelleki eveki ronahikil peşame heyiro. Em dibinin gelleki geli Kurd prani u dixwazin be Partiya İslamiye Kurdistan ra bixebitin. Lê hun dizanin ku astengi îro divî iktidara îro da li pêşiya gelê Kurd henin dixwazin hemû Kurda yani bigirin binçav û xebatê wan pêşa xebatê wan bigirin. Ji ber ku birayê me gotin yani em naxwazim cardin dubare bikin. Yani çêkirina komera Türkiye li ser îmha û înkara milleta û o genek gelê dinê hatî çê. Bi taybetî li ser înkara gelê Kurd hatî çêkirin. Yani ew kanûnê bingehî yasayî ku hatin çêkirin 21, 24, 6, 8 heta roja îro kîjan iqtidar hatiye ew çekê ku potê ku lê hatiye li wî milletê roj bi roj tên kir û mafê gelal wir înkar kir bi taybetî ê Kurda. Bi rastî jî ev ya astengekî gelekî mezin li pêşiya me çêkirin lê ez hêvîdarim yani Partiya İslami gelekî rolekî mezin ew ê di Kurdistanê de bilîze ne tenê di Bakurê Kurdistanê da li başûr li Rojava Rojhilatê Kurdistanê ew ê rolekî gelekî mezin bilîze. Lê viya baweriya min ev e. Yani em navê Partiya İslamiya Kurdistan İslam jî navê wî aşîtiye. Yani Partiya İslamiya Kurdistan aşîtiye serî da aşîtiya navxweyî diparêzin nav gelê Kurdan. Eger ku em bikaribin aşîtiya navxweyî di navê gelê xwe da bikar bînin û em dikarin riya diyalogê di nava Kurda da vebikin. Ji ber ku ew hîzbê ku hûn dibêjin mesela ku navê wan hûn didin em îro dibînin ew ê ku Kurdê ku serxwebûna Kurdistanê dixwazin evan Kurdê ku heta niha di Rojava da jî gelê Kurd şandin nava Daişî bi Daişê ra şandin cîhatê hinek Kurd dixwazin bi wan re jî kar bikin. Ez wekî Mislimanekî di heştê de heta roja îro em bêjin nodî sûn da jî min yek evekî bersivekî wan da. Eger ku hûn dixwazin di Kurdistanê da mafê gelê Kurd biparêzin û kîjan hîzbê Kurda were ser we ez hevalê we me. Lê hûn İslamê ji bona berjewendiyê düşmin bikar bînin û Kurda bixapînin gelê Kurd qetil bikin ew quweta we jî heye lê wala ez bawenim û ew İslama ku mafê gelê Kurd înkar bikin û ji bona berjewendiyê dewletê dagirker bixebitin ez bi wan naxebitim. û ew İslam jî İslama min e. Baş kak Hikmet. Gelek spasî. Pirsa min gelek konkret duwarê ew ê da. Boçê min mesela dixwazin wekî Partiya Aşîtiyê İslamî Kurdistanê li çil Bakurê Kurdistanê çend hemû parçekanê Kurdistanê dixwazin bibe rolekî erenî bilêze. Ji bo rolekî erenî bilêze dibe Partiya İslamî Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê kêmtirîn dibe bi tanzîm bibe, bi hêz bibe, bi quwet bibe, bersîva xwe ji bingehê xwe bigire. Yani astengê yên devletê em dizane devletê dake herdem li pêşiya hemû partiyên netewperest partiyên welatperên Bakurê Kurdistanê hemû parçekanê Kurdistanê astengê herî mezin çêbûne. Dem Kurd mecbûr manin çek hildanin berê ku danê çiya stariya wan kirine. îro em temaşe dikin bi her awayî bi her çêveyî ki Kurd bi qehremanî berxwedanin li hemû çiyayê Kurdistan bî stara wan bûye eva wan parastina wan. Lê ev jî çareseriyekê yên mayende ji bo Kurdên her parçayê Kurd çar parçayê Kurdistanê neyiştin ji ber ki devletê emperyal jî duê derrolkê gelekî xirab dilîzin yên aktörê herî mezin evin ew dest nîşan dikin yên dinê figûranê wanê yên rojhilata navên dagirkerên yên duyemîn ez wisa binav dikim eva terminolojiya min e ne yên yekê dinê ye ewana jî ewan tiştê statûkê bi hevdûra berdewam dikin ewan astengî em dizane
لی باشه ولی چه به چه آوایی به چه متدی بکار ببان آوا بشکنن و بکار بن پیشیا پارتیا اسلامی کردستان کو به دستلاتار لواکر کردستان چه متدی میمون بکار بینه کرم کی راسی yani metoda ku em bikartinin yani kesekî viya nefikri ku haq li ba piraniyê haq ne tim li ba piraniyê yani tu li dünyayê mêzekin diktatörü dünyayê ku êku pir çepik jê ra tê lêxistinê diktatörü dünyayê ne vaya nayê wî manê ku ew piranî haq li ba wan e haq yek bijî kesê ku xwedî heq bin gere merû li ba wî bin Partiya İslamî xwe wekî temsîla gelê Kurd dibîne. Ji bo viya jî bingehê ku 1400 sal di Kurdistanê de ev bingehê ye. Lê astangiyê ku li pêşiya me eger ku nakokiyê navxweyî hebin jî ku vane hene em li ser viya de axivin gava dilê heva jî hinek tişanî ziman lê bi rastî yani ew astangiyê herî mezin bi serî da Kurd bixweyê yani Kurd eger ku bikaribin riya diyalogê vekin di diyalogê da bikaribin hevkarîkî netewî yani çêbikin ku xwe bigînin hevdû eger ku em riya diyalogê bigirin Kurd tu carî nikarin mesela xwe hal bikin ji ber ku em zimanê ku gava din teqala min got aşîtî ez viya tiştekî ji wara pêşim niha eger ku em Kurd navxweyî da zimanekî aşîtî bikar bînin o rexnekirin ji bona çêkirinê be a sêyemîn jî rastiyê min ne rastiyê kekbaran e o kekqasim e rastiyê min eger ku rastiyê me her siya xwe bigînin hevdû wê çaxê heqîqet derdikeve orê em bikaribin fikrê xwe dernexînin bêjin wala sedî sed ez rast misalekî bidim we em Partiya İslamiya Kurdistan eger ku me bi devletê ra çav bikiranayê îxtidarê em anha di Kurdistanê de me rolekî gelekî mezin dilîst ez wî ji wara bêjim ew teklîf jî hatin yani sedî sed ew teklîf hatin lê bi rastî me prensîbekî daniyê em bi düşmin ra kar û xebatê nakin zaten keke hikmet ez mecbur vegerim ser evê ser keke kastım di mesela evê da yên diyalogê muhakkakî yên pirsgirêkê herî mezinin yên serekê li Bakurê Kurdistan û hemû parçekanê Kurdistanê hemûya da em ê werin ser vê mijarê noktayekî dixwazim bibim gek kasim da ez Partiya İslamiya Kurdistan viya jî napêşim em partîkî legalin ji xwe yani em ne ku legalîteta devletê devlet viya bidin min jî wexta ku di qanûnê bingehî da hebûna milleta werî înkarkirin a metenê ne ew qanûnê bingehî ku me gotin te gwerî lê Partiya İslamî di serî da dibe milletê Kurd o Partiya İslamî legal li ser axa xwe û gelê xwe biparêze ji bo viya jî belkî hinek tişt me dikir tengasiyê çi tu zanî ew ew qanûnê hinek devleta ji ber ku em dixwazin hinek tişta bindî em dikarin kevin tengasiyê jî hinek tişta jî astengî li pêşiya xwe em çê dikin belkî rastî jî yani îro we gotin eger ku rêkî li pêşiya me mava xêr jî çiya yani gava dinê got we ji me ra jî carekî ew ekşandibû ew partî qanûnê Tirka qebûl nakir pakê ji ber ku Kurdistanê diparêze ji ber viya jî qedexe dixwaze derxîne li dijî wî derkeve ji bo viya jî eger ku em bikaribin yekîtîkî navxweyî Bakurê Kurdistanê da taybetî divê bikaribin em yekîtîkî navxweyî derxînin temsîlekî netewî çê bibe zimanekî siyasetekî hevbeş em bikaribin bi hevra bikar bînin lê dora duyemîn tê ku ew gelî Tirkiyeyê ka diyalogê me wan çawa bibe em hevra çawa ku bikaribin meselê hal bikin Vaşa keke hikmet spas kim yani win dikarin em dikarin bêjin ki ji aqabtinê wan têkşûna rêxistinê Bakurê Kurdistan yek sedemê ev ki diyaloga kêmbûna nava rêxistinê Bakurê Kurdistanê bixweyiye ew dest nîşan kirin yek spas dikim bo wan nerînê em derbazeke kasim dibin em carkî vedgerin evê ya kasim kerem ki wekî ke hikmet got em desthilatdariya xwe
جملتی خود دکن جبر بی سدمی ام پارتی که لگالن و شرطینن ایلگال کار نکن لی دستلاتری خوش اویجی نگیره. از باور کن پارتی آزادی کردستان جی دستلاتری خو یا جی لگالیتا خو مشروبون خوش قانون بنگهین ترکیه نگیره. کرا کبون ویتش ایزاح بکن و پیش راجع سدمی تکچوین تنیا نگیره دایتن سدمی ویجی بکاربن شروع بکن و چاره سری جی نشان بدن کرم کرد. يعني الجوري ما چاره سری براستی جی برخصنبونا ملت ما اگر کو ام بسگن الهویه قانون ترکیه یا ام بسگن الهویه شورش ترکیه چه و یا ام بسگن حیا کردستان آزاد و بخود تشتک چه نبلوی ولاتی جبر کو ام هم داگر کرا ناسکن هم دشمن خو هم دوست خو ناسکن بله مخابن جبو نچاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان که مایی سیاستوان کردا یا کسن کو بناو کرد و کردستان سیاست کن محقق که مایی وان هنه لی بس صدا صد نه اوه شرط و شروط ولات ما شرط و شروط دنیای ماما بدن برچاو عرب قیزاف کردا با عقل ترو جیرک ترو یا جی تکو شرطرنا چند دولت وان هنه تقریبا سردستی 15 دولت وان هنه کرد تقریبا 45 میلیون هی جیل سر آقا هی نیزول باشور کردستان دست کپتی که بدست خستنه و وال روزاوای کردستان اگر لحف بکن به پشتگریا امبیجن دولت جهان کارم تشتکی بدست بخن لیل باکور کردستان مثلا لگالیت و ایلگالیت ندارن بلکه من ندا فهم کرن من بخواه از قانون ترکیه قانون پارتیا باش دارن قانون پارتیا ایل ترکیه مساعده نده وقتی که من بر ام دوسیا خواه بدن وزارت داخلی یا پارتیا آزادیا کردستانه نورمال گوری قانون ترکا او مجبور بون کوی دوسیا ما بگیرن یعنی مرف اجازت اذن ناستینش دولت وقت مرف پارتی از ترکیه داتینه مرف دبه ده وزارت داخلی او دوراج مرف را هشیاری بدن دبیجن اف تشته و اف خاله و برنامه و نلگوری قانون پارتی ها دبه هم بگورین مثلا جبو مجه aynı تشته بو جبو ما پشتی قبول بود ما 12 دا یعنی دمه دوام کرد او هر روز هم دچونه وزارت داخلی جان حیا نیوه شوه هم دمان معمول پولیس دور ند بانجی هم جور در ند کتن مرگا حیا اون بلگا من ند نمه دوسیا من ند نمه اما او ناکن حیا ما چو سریل دوزگریه دا ما دعوت بکراج وزارت داخلی دا بو چه اون قانون خو احلال کن دخوازم وی بیجم کو پشتی ویج مرا دوزگر جبو کو امناو کردستان جبر کو بناو کردستان تنل گوری ترکیه زمانک زمان کردی تنه او ام گوری وان ام نجات پرستید کن یعنی ام پارتی کی ارقچی آوات کن لازمه ام بی برنامه بگورینن و ناو کرد و کردستان بگورین ما همان دمه دا ما برسیوا واندا ما گوت کو پارتی کی مشروعه ملت کرد هیه لسر آخا ولات خو ناوی کردستان دجی او لازمه سر آخا خب به دستلادان جبو به دستلاداری پارتیا خو ام کیمیکا خو بناسنامه خو آوات کن پشتیوی اوان شاند anayasa mahkemesi yani dozgeriya bingehîn lwir ji me re aynı hişyarî hat me aynı bersiva wan da dûra bi nivîskarî şandin ji me re dûra ji me re dawe vekirin yani niha ji bo qapatkirinê dawel me vebiye û hatiye em bêjin merhala dawî me di tarîxa Cumhuriyeta Tirkiyeyê tiştek yekem kiriye ku me parastina Partiya Azadiya Kurdistanê bi nivîskarî me daye Anayasa Mahkemesî me bi Kurdî partiya xwe parastiye me gortiye qanûnê Tirkiye ne hiqûqî ne gere hûn qanûnê xwe bigorînin em navê partiya xwe nagorînin em bername xwe nagorînin li gorî hiqûqê dinyayê û li gorî hiqûqê ku Tirka îmze kiriye dinyayê em de facto najî lê em hiqûqî ne meşrû ne em partîkî meşrû ne bi wê manê min got legal û îlegal yani ne ku me çûye bi awakî li gorî qanûnê Tirka vê partiya ava kiriye li gorî qanûnê Kurdistanê me ava kiriye qanûnê dinyayê Kazım gelek spas xwe min hez kir pêşekî ew vebe ji ber sedemê temaşewanan me jî iştiyariye bigîjin vê encamê diye şanaziyekê Partiya Azadiya Kurdistan û du partiyê dinê jê bi navê nasname Kurdistanî ser lê danin û ji zagona yên navdan tev wê hêzê girtinin ew tiştê bicî kirinin hîn jî
درباره من آسگی هری مزن هیا لی ادیسات بدگرم سرپرسا مین اساسی روشا باکر کردستان ین سیاسی جواکی همه جای پرزیدنه که ین سیاسی تکچونا سدمیوی و یک دو تش دست نشان که yani mesela şerin hendekayı yin PKK hicreti be armanç bune le vekidine partiyo rekhisinin yin Kurdistan'ı bakırı Kurdistan'ı boça akasla vaz be tane evana van tiştimin destinşan dikin gelo tere ve tekçüne dike an de ben yin tiştekidin hebe luhur mukur hatın de be hebe yani hesabı 20 salı 30 salı davi 3 salı daviye Bakırı Kurdistan rekhisinin Bakırı Kurdistan'ı bir rahne giril ve دیروک آخو مزنه کرن او در نخستن سر اوه زانیاریه گلو مرد کارن اوه تشتی دست نشان بکن او پچک دیجی ون بکن دوی مرو بخورا بشی بخورا و پارتیا مرو بشی بخلکی خورا و مرو بشی بخلکی خورا دلسوز به یعنی دوی پیشی کیمایی مرو باسا کیمایی خوب که یعنی اگر مرو باسا ای خونه که دوی مرو هر امپاتی بکه ام بخواه پارتیا آزادیا کردستان اشکرل هر داری بیشن جبو چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان ام بس ناکن ام تیر ناکن ام هر آماده نه او ام بیشن دیسا اوک دچه اردوغان لی مقابن ایمجی چار خال می مهمه نه او دبین ربیعه لی ام بین چار خال یک جه ام دبیشن ای وقت هف دفکرن برادی یک پارتی کی دا جی بگرن एक वो पार्टी की दानिकार जी बगरन नेजी एफ्ट फिकरन बरा बरा की कुर्दिस्तानी चेकन एक उनकार बनवी चेकन बरा डियालोग चेकन एक उनकार डियालोग जी चेकन बरा कुर्द बहवरा ने आर्ती नकन ओ एमवे पार्टिया आजादिया कुर्दिस्तान आमादे ने जबोवन हर चार खाला को एम्बेज नावे पार्टिया खोजी सरोके पार्टिया खोजी बतने دسه تشته می کو مگرید دن هنه اوجی پارسو پوخانه کردی کردستانی نه ام جارک دن جناو کردستان گاف پاش و ناویجن او پارتی چه دبه براوه دبه بناو کردستانه به ای دوم ام دبیجن گره پارتیا سنفانین به یعنی قاتمانانین به پارتیا کارکرا یا پارتیا برجوازی یا پارتیا ایدئولوژیک یا اولی یا اولسزینین به پارتی کی کردستانی به او ام دبیجن هگر اف جینه به ام هر دم حاضرن جبو کار روزانه جی بهبرا همکاری بکن جبو کار استراتژیک جی بهبرا کاری بکن جبو ام بیجن تشته کومتوا علاقه دارد که مثلا پیشنیاریا مهه اوا مهکتن تقریبا 40 روزه دن لترکیه پرورده دست بید به ام بانگل پارتی کردستانی تکن برا ورند مثلا زمان زکماکی دا ام بهبرا لدیاربکر çaraki ki çekin. Ama her parti, her şahıs, her Kürt, her dindar, dinsiz, sosyalist, komünist, herkesi, her Kürdistan'a alakadar ki vakti o zaman tine be zamanı burjuvazi jitine, dindar jitine, sosyalist jitine jibovi devet işte mey müşterek em juan da rojane dest pepkin em hem vek partiya azadiya Kürdistan'a her amadene le mukabin yani ev pırs pişeki zahmete bersivayı tazani yani برسیوا کو چما لواز به دوزا کرد و کردستانی لگوری ما زیده تر اف 40 سال پاشی جی مقابن یعنی ام سر تو پارتی سر نیارتیا تو پارتی سیاست آوا ناکن لی ام مجبورن تشته کو ملت ما و دوزا ما تیک بوه ام لهمبر وان لگوری امکان خود در فکت خود در کبن ام پارتی کی چکدار نینن کو ام هرن بهنه کارا شرکن لی ام دبیجن تشته کو باکور کردستان بناو کردان وره کرن بناو کردستان وره کرن زراره بده کرد و کردستان ام الگوری در فتح خال هم بر در کبن ام چقا سرکفتی بن چقا نه سرکفتی بن او دیروگ نشان ده اید دوا جبو کو ام و دوزا مزن و دوزا گرنگ و دوزا مهم ام چارسر بکن محقق پیوستی یکیتین یک پارتینین بزی اتفاق کردستانی هست ام هر گال آماده نجبو بده باشه که قاسم من برسیب خون نگرد یعنی او برسیب نبو اپش رازی بگرم اما جا ازدین تایبت بگرنه تمام
از بگرم برس ابی برسافو از بگرم که حکمت جی املی مانن yani جبر ki nerina cenab-ı ve cenab-ı Kasım bunun her duji yek tişede on geçten hevdu o ji kef başa ji şanaziye tevkhabata diyaloga nava kurdan da biçe havaydı brahaba de behebe ev misogere jboy vet kişece emin barname kedine taybet çebiken nahana az dixwazim teniye roja ve mekimet dest nişan kiri de roja ve de em bibine sedem tekşune da gelek faktörün yen esası hebu. Mesela yen ke Kasım dest nişan dikin, mesela peki dest nişan dikin, ez dikarım gelek vekili bejim ve demeda sale nodi da rola yen Hizbullah le evi Bakure Kurdistan roli ki gelek ne ereni hebu. Bu sedeme ki milleti Kürtçe parti İslami ji piçek duketen tırs keten avanevan gelek tişten havana keren abi dikaran dest nişan kenyen yen siyemi nokta ki siyemin ez dikarım evet işte dest nişan bakım beri donzi ilone reksinin Bakure Kurdistan'ı rasi gerek be hezbu yaji veki be haşmar be hezbu em dikarım bejen veki partiye Karkare Kurdistan'ı yen asli neku evi jibeki partiye Karkare Kurdistan'ı yani PKK ve daviye ve navje eve girtin yani jikevne şopiyada da kadar becim ki bira BTP'm kirin jive deri hatıbı girtin avana gerek be hezbun peşevil gutun haraka şıva gerek be hezbun Bakure Kurdistan'ı ve Parti Demokratik Kurdistan ve Rizgari ala Rizgari ve Kava ve Kuk ku çavkaniye Parti Demokratik Kurdistan derketi bu hecmari wan پیگرتی وان دلسوز وان دل باکوری کردستان gerek bu kuvveti burası gerek bu kuvveti bu çe sedeme ki bu pişte dosti ilonu yeken ev bun sahane rojava bakuri Kurdistan yeku yek derketin imanınca gerek lavaz bunun hatta irolojisi şike ez benim hatta iroloj min tamaşa kiri o lekolin kiriye sedeme bir tökşünü bir rastı bedeli ki vekili nati kire sedeme üç yekek ekmet davi Amerika kasıcı vekil yani sebebi geleki sebebi hene sebep ne tani mesela tani Kurd bukhane yani de Türkiye'de rejima Türkiye çok asarlardan Kürdistan'ı çi bunu betaybeti bedijwari çune ser wan serhildani Kürdistan'ı o bakatliama bersivdane o milleti Kürt katil kirine yani tabi eğer ku embejin be hezbuna Kurda anci be ittifakiya Kurda belki sebebi vatışlarını li betaybeti düşman geleki zireke o projeyi programı wan henin o be heze o diroki da leser Kurda roleki geleki mezin distine jibona viaji eğer ku em diroki tişi hatır ser Kurda em berçav negirin de em ne karın peşe hoji bivinin de az naxwazim ku zede ew hezi ku hatın gotin brasiji eğer ku devleta Türkan nikaribana Kürt lehemberi hevdu bu karban yana belki Kürt iro geleki gaveki pejda bun belki Kurda veki başuri Kurdistan'ı li Bakure Kurdistan'ı da ji bu van xwedê statu lê rastî pirsa ku hûn dipirsin ez bi xwe viyad bêjim yani Kürt di nav xwe da nikarîbûne heta niha yekîtîkî netewî an jî temsîlekî netewî di Bakure Kurdistanê de çê bikirin yani vaya asengîkî gelekî mezin li pêşa gelê Kurd çê bûye yani em dibêjin aktörê îro rol dilîzin rojhilata navîn da ew aktörê ku berê di perçebûna Kurdistanê da rol lîstin îro jî dîsa di rojhilata navîn da di Kurdistanê da an jî di wan devletê rojhilata navîn da rolekî gelekî mezin dilîzin bi taybetî problema Kurda ku herî mezin me ji wan dîroka ku we anî ziman ders dernexistin eğer ku em bikaribin ji wan ders derxînin o em dikarin pêşe rojê da bi stratejîk
یەکیتیکی استراتژیک شێکن نە یەکیتیکی تاکتیی ji bona berjewendiyê partiya xwe an jî ji bona berjewendî hîzba xwe lê mixabin em dibêjin aktörê dunyayê ku rol dirîzin li rojhilata navîn da li başûrê Kurdistanê jî li Rojavayê Kurdistanê jî em dibînin ê ku dizanin ku bê Kurda çareserî nabe rojhilata navîn da bi destê zorî Kurda tînin barhevdû vaya ji bo Kurda gelekî xirab e yani Kurd viya bidin ber çavê xwe li başûrê Kurdistanê jî yekîtiya hat şêkirin eger ku îro li herema başûrê Kurdistanê da jî Kurdistanekî statû bû xwedî statû dîsa jî ew devletê ku ji bona berjewendiyê xwe berjewendiyê wan di Kurda hebû a jî berjewendiyê wan û Kurda xwe gihand ev du Kurdanî barhevdû ji bo vîya jî îro di Bakurê Kurdistanê da pêwîstikî mezin bi viya heye eger ku me bikarivana ji wî dîroka ku we anîn ziman ev hîzbana çawan bû ku gelekî qûwetê ku mezin ji olê derketin devlet kîjan pîran çêkirin em bikarivin Kurda bînin barhevdû û Kurd bikarivin temsîlekî netewî derxînin an jî xebatekî hevkarî bikarivin derxînin Bakurê Kurdistanê da ew tiştî ku hûn dibên çima bûye ew jî derdikevin olê li ser vana jî ew ê nîqaşê çêbibe lê eger ku riya diyalogê tune bin hevdîtin tune bin eger ku Kurd neyên barhevdû sebebê ku Kurd heta niha çima ketin hatin vî merhala hanê ji ber vîya jî em nikarin ku pêşerojê da ji bona azadiya gelê Kurd a jî statûya gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê da xebatekî çak û baş bike ji bo vîya jî ez viya dibêjim yani bi rastî zêde naxwazim têkevim yan meselê wan partiya û çawa bûn lê devlet rolekî gelekî mezin dirîse li aliyê em bêjin İslamî jî dixwazin di Kurdistanê da rolekî bilîzin di aliyê nasyonalîstê Tirka ku an jî navê wan dibe ulusalcî evê ku di riya lasîzmê da an jî demokrasiyê da dixwazin Kurda nêzîkê xwe bînin an jî Kurda bikar bînin dijî hevdû Baş destnîşanê serçava ez dikarim qismkî tevlê bibim lê problemkî esasî heye yên Kurd û kêmasiyekê em destnîşan dikin bi nav nekin ya jî nebêjin ew Kurd û kêmasî di kê derê de ye yani mesela behsa dagirker ke rast e dagirker bi her awayî bi her cüreyê tên rêxistinekî qels ya jî rêxistinekî herî sereke wekî li Başûrê Kurdistanê ya jî li Bakurê Kurdistanê bikaribin hêzên dagirker anagorê evê xwe berjewendiyê xwe bikar bînin evê tiştê wî her bikin li Rojavayê Kurdistanê em dibînin çi rewşekî bi serê Kurda da hat li Başûrê Kurdistanê em zanin çi bi serê Kurda hate û hez kirin çi sosyetê bînin serê Kurda evî dibe em destnîşan bike yani mesela mezin çi sal berê me vê tiştê destnîşan nekirî li xwe mikir natin me negotiye ev sedem evin sedemê têkişînû ew têrnebûna me ya jî şikestina me ya jî terê vê karê nedibûn gelek sedem em dikarin destnîşan bike îro jî evan sedema demek em dernexînin pêşî evê tiştekî zanyarî wekî zanyarî nedin pêşiya gelê xwe gel em ê çawa derkevin ji vê evê ji vê astengiyê yani kekî tu zane em zû da hevdû nas dikin em bi hev re jî gelekî bi kar û xebat kirin hevkariyê me gelekî çêbûn van nîqaşana ne îro tê kirin ji nodî vir da heta niha me bi hev re gelekî kar û xebat kirin ev tişana hatin sima bi rastî ez dixwazim vî tiştê pêşin ew tiştê ku hûn dibêne hinek tespît hatine kirinê di mejiyê me de cî girtiye lê eger ku ew kesê ku yani rexnê xwe da em heqlînin yani her kesekî dikar rex nebînin ev partî di mesela netewî da di mesela yekîtiya gelê Kurd da xeterê wî ye evin ev xetayê hanê jî em bigînin wan lê eger ku riya diyalogê hebin em bigînin wan eger ku bersiva me neyînî çêbibe wê çaxê ew kesê ku bi hev re dikarin bixebitin kar û xebatê bikin hevkarî bikin Hizbê Kurda xwe bigînin gelê xwe wan şaşiya nekî dîsa bi zimanekî düşminî bi zimanekî rast bêjî ku ev tiştê ku tê kirin bana şaşin lê bi rastî ev hetanê niha çupa jî hevkariya çêbûne me gelekî cara
yani karu xebat kirin lê heta nokteki hatine ew karu xebat hatine sekinandinê. Ji bo viya jî yani îro ew tiştî ku hûn dibe ji wana em ders derxînin. Rastin. Evan xeterê ku çêbûnin wan jî bînin ziman. Lê eger ku em bikaribin riya diyalogê ve bikin îro di serî da ji edvê gelê Kurdistanê yani Bakurê Kurdistanê da gelê Kurd xwe gihandiye noktekî êdî bi düşman ra kar û xebat nayê kirin. Ji ber ku Kurd pêwîstiya wan bi yekîtîkî netewî heye bikaribin xwe di Kurdistanê da temsîl bikin û temsîlekî netewî derxînin. Ji viya jî ew terefê em dibêjin terefê PKK da jî gelê ku der û dora PKK li der û dora hizbê dinê ne ew hemû jî hatine merhalekî êdî dixwazin yekîtiya Kurd çêbibin û gelê Kurd êdî düşmin ticarî hebûna wan qebûl nake. Ji bo vîya jî yani îro yani ez bixwe teklîfekî wexta ku ev ji min dipirsin ez dixwazim teklîfekî bikim em bikaribin riya diyalogê vekin. Lê eger ku ew kesê ku neyê riya netewî an jî kar û xebatê netewî nekin di wan tezgahê ji bona azadiya gelê Kurd xizmetê nekin dikarin ku ew kesê ku bi hevra xizmetê dikin xwe bigînin gelê xwe û bikaribin bi gel bide zanandin dîsa jî bi zimanekî aşîtîxwaz û bi zimanekî nen bigînin gel ev ya şaşî ev ya astengî li pêşa gelê Kurd. Ji bo Baş kakê me biborîne. Pirsekê ew te girêdaye. Niha behsa ew dikir behsa diyalogê dikir. Rast e diyalog te bêdna bana hêzên Kurdistanî de hebe. Lê hinek hêzê Kurdistanî yani hûn dest nîşan dikin taybet wê mesela PKK dest nîşan dikin. Niha li başûrê Kurdistanê jî bi taybet tevlîheldinakî gelekî ew heye qîret heye. Başûrê Kurdistanê hez dikin bibin qada şer û hinek ciya jî bî qada şer ji xwe. Îjarê hûn behsa diyalogê dikin bi dehan sala navêna hêzê Kurdistanê de diyalog hene ben diyaloga da her dem zimanê çêker lên baş bi kar hanîne ji geleke aliyê dine da. Yên dinê em tenê ez hiç şîrove nakim tenye medyayê temaşe bike medyayê yên PKK temaşe dikî medyayê yên em bêjin deselatariya başûrê Kurdistanê temaşe dikî di vê warî de cewazê gerek vekirî eşkere heye di ortêda gelo xweşbûna ziman xweşbûna diyalogê bi yek alîkê mümkün bi ser bikeve û rolan yên dagirkerên dinê divê meral wê derê destnîşan neke nebîne gere di wê derê de kerem ke û piştre me derbazê ba kek kastim bike. Keke ez viya ji wara bêjim bi taybetî bi rastî jî riya diyalogê şertî yekemî ne. Lê ew tiştê ku hûn dibêjin bi rastî ez gelekî civîna da beşdarê tişta bûme beşdarê programê televîzyona jî bûme ez viya vekirî dibêjim yani eger ku Kurd li Kurd kîjan aliyê dibe kîjan perçê Kurdistanê dibe bira bibe kar û xebatê wan dayîn û stendinê wan ku bi devletê dinê ra bi rastî zirarê nede gelê Kurd nebin astengî ji bona pêşketina gelê Kurd bi rastî em viya pêwîstin ku biparêzin. Lê eger ku em mesela xwe nav xwe de hal nekin Tirkiye ku ji bona dagirkirina Rojava an jî başûrê Kurdistanê her bihanekê dibînin. Bi rastî ez dixwazim ji wara bêjim ew tiştê ku hûn dibêjin bana tamam riya diyalogê lê ev xeterê ku henin van xeterana em bînin ziman. Rastî me rû bînin ziman. Lê li kîjan platformê em bînin ziman. Viya tenê riya diyalogê de van tiştana çareser dibin. Vê zekin di Rojava da ene kesê ew peye de problemê nav xwe da bi salan berdewam kirin. Me xwest ku em riya aşîtiyê vekin û wexta ku devleta Tirk êriş bir ser vê dawiyê bir ser Rojavayê Kurdistanê me xwest ku yekîtîkî netewî li Rojava çêbibe. Bi kekê î nake yani bi dilekî rast devleta Tirk çi nivîsîn tu zanî de ew kovarê Tirka an jî medya Tirka
100 sal beri çi nivîsî bû îro dîsa nivîsî. Barzanî û PKK li hev hat. Ev jî tehlikekî herî mezin e. Yani düşman min îro dîsa jî sarvergera katliama geliyî Zîlanê min li ser wî hinekî ez dîsa min dîro xwend mezek devleta Tirka bi hezara hinek dibêjin bi fermî ku tiştî ku ew dê 15,000 hinek kes dibên 50,000 kes hatiye kuştin bi zarok û jin û o jinê hemîle o devleta Türk êrişê dibin ser Kurda heta ji sînorê Îranê derbas dibe îro çawa ter Başûrê Kurdistanê ve royî jî eyn tiştî ku bihane em pêşiyê bigirin Kurdê Bakur nikare bi diyaloga bi Kurdê Rojhilat ra çê bike pêşî derbazê sînorê dinê dibe. Lê li vira de jî rola herî mezin em dizin düşmanê dagirker bi hev re hevkarî dikin. Yani em tenê ninin. Na Başûrê Kurdistanê de hûn dibînin tenê Tirk êriş nabû. Li aliyê dinê Îran jî êrişî tîne ser rewê. Ev îtifaqekî stratejîk heye li vir. Di nava düşmanê me da. Ev düşman tenê li em bêjin devleta Tirk êrişî nava ser Başûr. Eger ku em dibêjin PKK bahane ez vî tişê dibêjim. Devleta heta named got PKK û Îran bi hev re dixebit. Ama devleta Îranê îro hevkariyê bi devleta Tirk ra dike sînorê Başûrê Kurdistanê hinek dibên 10 kilometre dagir dikin o projekî ew çêkirin stratejîk çêkirin li hemberî gelê Kurd hebûna gelê Kurd statiya gelê Kurd. Li Rojava mêzekê em viya di dünyayê em teqîb bikin. Aktörî dünyayê em dibêjin. İran û Türk û Rusya tên ba hevdû li ser Rojava qarara distînin. Tenê İran û Türk çi aniyê ba hevdû statiya gelê Kurdê hebûna gelê Kurdê û dijî Kurda yekîtiyê çê dikin ku hûn dizanin dîrokî de heta niha ez bêjim di aliyê İslamî de jî du hev mezhebê ku heta niha düşmanê hevdû kafir îlan dikin. Zanî ne ku Müslüman jî ha. Bana îran dibînin ez ya bêjim. Yani aktörê dünyayê rolekê dilîzin lê tenê Kurd dîsa riya diyaloga ez viya îsrar dikim ji ber ku çil divên ew bersiva we da bekî hat vekirinê li alîkî İran li aliyê dinê jî devleta Tirka dagirker êrişê tide ser Başûr. Lê Kurd hêzê Kurda pêwîstin ku riya şer ne riya diyalogê çê bikin werin ba hevdû mesela Kurda çareser bikin yani. Ev jî tenê rê aşîtiya riya ku yekîtiyê de aşîtiya navxwayî de derbas dibe. Ez bawerim ku di bersiva we da belkî zimanekî gelekî ewin ez tenê hizba navêm anha ku em Partiya Azadiya Kurdistan PAK û Partiya İslamî Kurdistan da aliyê daxwaziyê gelê Kurd da gelekî nêzîkî hebin yani. Gelekî nêzîkî hebin. Lê eger em viya ji pek baran yek tiş ew ji bê neke çunku belkî dibê perçem biçin berbevde her du zimanê xwe jî ew bikin dibê meselê de ji xwe pir zêde nerênekî cuda ji hevdû tunenin yek tiştekî de ew e ez dixwazim bangekî ji tamaşevanê hêja jî bikim. Tamaşevanê hêjan heger pir sêven ji axatwanê Serokê Partiya İslamiya Kurdistan Birêz Hikmet Serbilind û cigêrê Giştê Partiya Azadiya Kurdistan Kek Kasım Ergün hebe kerem kim pirçeği bikin em pir sêvan jî bigîjin van biradara dê bersîv bidin. Mühim Kek Hikmet dibe ki em wekî min got em bijara xwe da bibîne ji ber kî pergela ew Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê li hev hatinakî hêzên Kurdistanê bi rastî gelek ew e mühim e lê bernamekî dinê dibe xas hebe ji bo em bikarin ew bikir vê tişê jî münaqeşe bikir. Minakî da tu zanî ev çi bû yani ji Bakurê Kurdistanê Başûr Bakur ev şerê hanê Loma bi misal da dibek nakokiyê Kurda li Bakurê Kurdistanê jî berdewam e yani li ser vî tiştê ama ez dîsa dibêjim lê ew tiştê ku we dîrokî gotin ji ber ku jiyanekî ye em bi hev re kar dikin. Divî hanê da meviya dî ez dibêjim rastiyê bêjin heqê bêjin lê heqîqetê wexta ku em dibêjin ku kesî neêşînin yani rastiyê her em bêjin.
dem pêwîst dibe êşî hebe êş nebise çareser nabe ke hikmet niha ez heqê gotinê didim ew ê yên mîvanên ser ekranê yên temaşevana çend pirsêwan heye kerem kim birawere ser ekranê û bi kekê Kasım Remê berdewam bike. Yek pirs kek Abdurrahman İnal rêkirî ka ji birader kek hikmet se radibê bipirsin bila sê roja an guhdar bike an dîsa were û karibe bêje wek pekeke partiyekê Kurd e tişta bervajê wî bi rastî gelekî bête ziman. Pişra bersivayê de kekê hikmet evê nihal pirsa me girte hinda xwe ve jî pirsa girt notê xwe bigirin. Pirsê duyemîn ji kek Mihemed Ermêş de dibêje jenerasyonê heftê heşta tek çûye. Çi sala ji rêxistinê da di nagihên tevda doza azadiya vekekê pirsî ne spas keke biheme. Pirsekî dinê heye ji Arif keke Arif Tamtaş silav em Mislimanên Kurd ji peyva İslamê ditirsin. Ji ber ku heta îro İslam nebiye amorekî di bercewendiya neteweyê me da. Bervajê wî İslam biye asteng li pêşiya neteweyê Kurd li hember bi destxistina bercewendiyê netewiyê de em ê çawa vê tirsa İslamê ji ser xwe bavêjî. Ew jî pirs bo kek hikmetê notê xwe bir kek hikmet vegerê de hûn bersivavî bidin. Pirsek dinê ji kek Mihemed Dörtyema ji ber ku li Bakurê Kurdistanê xeta Kurdistanî û demokratî xurt bibe û bibe en navanda badkişandina siyaseta hewcedarî bi çi heye pîk û pak dibe derheqê da çi difikirin. Spas e bêgavê man pirsa bigirin pişran pirsê dinê bigirin. Kekê Kasım Kerem ke ji pirsa dawiyê dest pê bikin. Yani megavadicî hinekî şîrovekir ez dixwazim bêjim ku bi rastî mesela pirsa Kurd û Kurdistanê îdî ji nav Kurda jî derketiye bûye pirsek navnetewî. Yani em bêjin Kurd her çiqas diyaloga wan xurt be jî îro têr nake ku vê meselê çareser bikin. Ji ber ku menfiata dagirkera û ê gelek dewletê cîhanê di vî awayî da heye. Di vê statuya ku Kurd niha têda dijîn heye divê em bixwe em Kurd û Kurdistanî jî tiştek wa bikin ku berjewendiyê me û van dewletên aktorên dinyayê di cîkî da kodgîje hev em di wir da hevkariyê bikin. Yani ne illehî em bisekinin heta ew werin haşa bi guhê me bigirin me bînin baher. Çünkü tariha Kurda da mixabin ev tişt hene ku em dibêjin destê wan aniye daye destê hev lê pisek jî bi awayê aykirî otê meriv di rêne bi guhê me girtine me anîne bahev. Li Bakurê Kurdistanê jî em bawerin ku aktorên navxweyî yani Kurd pişek hazir bin îro dinya ji bo pirsgirêka Kurd û Kurdistanê çareser bibe gelekî dileyhê Kurd û Kurdistanê da ye. Lê mixabin ez ji were mînakek bidim dema ku Emerîkî hatibûn Saddam tera bikin nêzî Bexda nêz bûbûn ku tera bikin lê Stenbolê ez wî çaxîl Stenbolê dijiyam ew dema partiya legalî ku em bêjin tereftarê PKK bû bangekî kirin gotin em ê Stenbolê li hemberê emperyalîzma Amerîkayê mitingekî çê bikin. Yani eviya wê dinya çi mantiqî bide vî? Ew hatine ku Saddam tera bikin, Saddam bi hezara, bi deh hezara, bi sed hezara, bi enfala, bi Helepçe katliam ser Kurda kiriye û ê ku bi navê Kurda qaşo siyaset bikin li hemberê Amerîkayê dixwazin li piştgiriya Saddam bikin ji bo ku Amerîka def bikin ji wê de. Mixabin îro jî ew siyaset li Bakurê Kurdistanê hê hakim e. Divê em bizanbin li Bakurê Kurdistanê dixet hene. Dixet hene. Her çiqas em qebûl bikin nekin. Em wana Kurdistanî bibînin nebînin dixet hene. Xetek heye ku bi navê Kurda siyaset dike û eşkere dibe ez ne Partiya Kurd û Kurdistanê me
لی کرد زندی و کرد کو زیدتر علاقدار سیاست نه هر یکی با آواکی بور و هات نگریدن بجخوا او دوی ایدئولوژی یا دوی سیاسته وقت مرد درینه مرد کاره وکری شیروبه بکه که چما کرد نهال پینه گوتنه که امیش هر مالبات کرد کی بدن کشتن او مالبات مجبور اما وره گریدن مخابن از کارم نهان بدهان ناوه مالبات بدن که هاتنا گریدن ایرو او خط چت پارزه اساس اردوغان چه دبیجه تک ملت تک bayrak تک devlet تک nizam çi ev siyaset çi dibêje Türkiye'yi yekîtiya Türkiye aynı tiş dibêje demokratik ulus yek millete asas demokratik ulus çi ye ki yekî ko pisporê netewa bebra were izahat ke nizam demokratik ulus li gorî min yek millet e yani milletê Türkiye tev demokratik ve tek milletê dibêje em li hemberê bayrak ala Türkiye jinînin خباتا ما اوام ترکیه دموکراتیزه بکن خطا دوم چیه خطا دوم خطا آزادیا کرد و کردستانه مخابن ایرو او خط دوی 40 سال پاشی دا گلک لواز بیه yani em hen heval dibêjin ki hinek birader û dostê me dibêjin baş e ku siyaseta we baş e çima hûn xurt nabin gavatnê mamoste jî bas kir yani rastîtî net xurtbûnê daye eger ku bi quvvetbûn rast be Türkiye'de partiye herî kuvvet AK Partiye nexwe her tiştê dike rast e niha ji bo ku em ji vê alojiyê ji vê astengiyê derkevin yekî tû îtifaka Kurda heye lê siyaseteka navnetewî jî em nikarin bi siyaseta 40 sal berê siyaseta dema blokê Sovyet hebû Amerika hebû nizamçı hebû îro ew tune êdûem û ojbê Partiya Azadiya Kurdistanê herî giring mesela şer e hevalno divê Kurd bi her awayî li hemberî vî şerî derkevin bi her awayî sebebê çi dibe bira bibe divê Kurd diyalogê vekin di nav xwe de diyalogê xurt bikin û zorê bidin siyaseta demokratîk û aşîtiyane û edaletî eger newabe ev xet di dinyayê de jî piştgirî wê neyne ew ê ev xet di navbera hêzên Kurdistaniyên perçê dinya de jî dostanî û aşîtî neyne ji ber ku lazim e em wek Partiya Azadiya Kurdistanê dibêjin destkeftiyên her perçê Kurdistanê em wek ê xwe qebûl dikin û em piştgiriya wî dikin û em lê xwedî derdikevin lê em naçin li Başûrê Kurdistanê pakek ava nakin ya li Îranê Rojhilatê Kurdistanê pakek ava nakin em dibêjin ew ê siyaseta xwe bikin eger xeletiyê wan hebin em ê hişyariya wan bikin eger destkeftin û rastiyê wan jî hebin em ê piştgiriya wan bikin mixabin îro eger neş PKK be her çiqas mamoste em bêjin mîsakê geliyê Zîlaw û serhildana geliyê Zîlaw dewleta Tirk dabe heya Îranê peywan çûn jî îro ne ew şartin îro destkeftikî li Başûrê Kurdistanê heye ji me re biye wek helloc eger em li wê derê xwedî dernekevin mixabin em ê li ti derê din niha ê îro şewq dide Partiya Azadiya Kurdistanê şoreşa Başûrê Kurdistanê destkeftiyê Başûrê Kurdistanê Kurdistana Federal xeta be serok berzaniye û ew xeta ku serketine em wê xetê ji xwe re ronayî dibînin em ê ji xwe re li welatê xwe jî wek berê ku em bêjin ê İslamiya Eshabiya nîşan dida ê Marksîsta Lenin Mao Stalin nîşan didan îro em gere ji wê derê dûr bibe qehremanê welatê me hene qehremanê dîroka me hene serkeftiyê me hene xebatê me yî ku em piştgiriya wan bikin hene şehîdê me yî vê doza Kurdistanê hene divê em van tev bidin ber çav lê ji bo ku em vê xeta Kurd û Kurdistanî xurt bikin divê em xeta şer zeîf bikin divê em rêkî jêra bibînin em hemî Kurd û Kurdistanî li hemberê wê xeta şer derkevin ê di duwa bînin bir nekin gotin xwe bir nekin pirsekî ji evî heye ji temaşewanan jî heye divê baş e boçi deng ji partiyên Bakurê Kurdistanê dernake ve boçi bêdengin rast e Başûrê Kurdistanê şewq xwe moralekî gelek bilind didin hem parçekanê Kurdistanê ew bê ew e yani bê wateye kesekî nikane ser wî ew bike wateyê bî nayê münaqeşekirin lê ji bo ku pêşkiriya Başûrê Kurdistanê bête kirin gelo xebatekî esasî
her parçayı xuda misyogar ve tişte bu kuvvet bikin nine yani hatta Kurdistan'ı li parça kuvvet kirin nine. بله وظیفه پیشی یا پاکه ام سرخوا بجن نها وقت ترک لپای پککی چون کردستان داگر کرن مدکاربیا لباکور کردستان لدیاربکر 100,000 کرد لهمبر وی شر پککی دولت بدا مشاندن ام سرکفتی بونا مخابن رخنه مجلوان حوال رخنگر هه ام انجاق دکارن به هورا وی کاری بدن مشاندن ev ne karde parti ki teneye parti ki yajire xistine ki na me çima peyusti di em ve partiye avakin medgot em rexnetkin madem em rexnetkin gerem alternatif lehember bin alternatif siye millete Kürt bre xistin bun kirine parti avakirine parti Kürt kirine parti gijandina millete Kürde em wi xabat itkin mağabin iro dve em kabul bikin na az jgora mina kek bidim piçek espriyeji partiya me partiya azadiya Kurdistan el İstanbul şaha me bajer ya İstanbul el Fatih kadınlar pazariye zafevil dur dijin Kurdin o eko ciye xodaya me kireci Kurde ev beriya seçar maha men bir em kiriyayı bidin go ma mostat xazım tiştek stara bejim piçeki bejim ne bejim go beje goya unwek peyva Kurdistan ji lewha xo derxin çawa çe na begelo bu برنه ماتنه چه نقطه اولنو یعنی پارتیل باکور کردستان نها اندامه وی نویر راست ورن پارتیه خو هم باسا کیتلبون اتکن هم باسا سرهلدان اتکن دمکی امروشا باکور کردستان یاجی ایکو رخنت کن یا نابینن یا نخوازن ببینن یاجی رخنه کرنه پیوات اشتک نابینن هم جی خو رخنت کن برا ری بدنه هم ناب خدا مناقشت کن هم چواب گجنه ve kitla zindi. Ama çoğu bizim lemğabın wa evet o milyona insan dar kıstın Nevroz'e nikarın set kesa darkın İrol Bakure Kürdistan'ı. Hepsek amın fark netkin yani. Hakikaten kasım. Az hazdikim tamaşavanı me persi hoji birabikin biravarın ser ekranı ve persaj birabersi bağı bugüne. Başlı be. Başlı be. Az rejiye evi çarpan medya tıkamın hay kerem oxuravan persajı bine ser ekranı. Yani jiboko em Bakure Kürdistan'ı serkefti bin çend tişte asasi hene. Yek je em verin girtin, em verin kuştin, em verin işkence kirin dibe em li ser navê milletê xwe welatê xwe verin girtin. Niha tên me ji min re dawa vedikin zanî ser çi vedikin terörizme destek etmek, terörizm nizamçı etmek. Baba çi alaka me heye PKK'ya? Terör örgütüne nizamçı yapmak. Başa ev heval ko em bêjin Cezîre li Şirnaxê li Sûrê li Nisêbînê ko dewleta dagirker 100 sal bû nikar bu Kurdistanîtî têk bibira bi van hendek û berîqata têk birin ewana muxtar ew bûn belediye ew bûn mehelet destê wan dabûn niha her tişt destê wan çiye başa wê kî bersîva wan bide bersîva wan em ê bidin ji bo ku em bersîva wan bidin dibe Partiya Kurd û Kurdistanî li hev tomar bibin û milletê Kurd ji piştgiriya wan bike heya ew xeta ku em bêjin ji alî dagirkera ve ya ji alî dijminê Kurd ve awakî de facto piştgirî ya eşkere ya ew têkirin em ji wana neqetînin vê ew kê em xeta Kurd û Kurdistanî nikarin zayıf xurt bikin lazim e em bixwe di tiştê esasî da werin bahev û lazim e em wê xetê zayıf bikin wê xetê bînin xeta Kurdistanî em dizanin mesela Başûrê Kurdistanê ji du xetê sereke hebûn du xetê sereke hebûn nedihatin bahev belkî ê wan newka ê Bakur bû ê Bakur ne şerê îktidara Kurdistanê em e mixabin bi navê Kurdaya lê tirkîtî dikin ê wê derê qene be em bêjin ya şerê millet digo şerê malbatî ye şerê hezbîtî ye şerê nizanim feydê ye ji bo wî ê me lazim e em Kurda bînin ser xeta Kurdistanî xebata me herî mezin niha ew be ji bo em xurt bibin jî dibe em vê xetê vî awayî xurt bikin ez bawerim. Başa kek Kasım ez hez dikim vegerim serkeke hikmet carekê dinê kek hikmet gel çempirs bo cenabê we hatibû ve baxwe not kir kerema xuravan pirsa kurtayî û konkret min bikaribin ew bikin ya we carekê dinê cehat yek pirsekê dinê taş
Slav em Müslümanê Kurd peyva İslamî ditirsin. Ez bawer bir hatı bu pirskirin. Takidini min dikarin ew bikin. Bersiva wî bidin. Boçi Kurd ji peyva İslamî ditirsin. Boçi bî ciyê tirse. Keke hikmet. Taybetî min serî de jî gotiye. Yani eger ku gelê Kurd ji peyva İslamî bitirse buxa heqlîne yani. Ji ber ku milletê Kurd yani hetanê niha bi terefê Müslümana hat inkar kirinê. Dagirkerê Kurdistanê Müslümanın bi ayet û hedîsa Kurda dikujin. O ji bona viya Partiya İslamî ev barê hanê da ser bilê xwe. Yani ew İslama ku îro Kurd pê hatiye xapandin, ev İslama ku ne Xwedê ji Muhammed Aleyhisselam ra şandiye ew ne İslama Qur'anê ye. Ji bo viya jî em dixwazin gelê me hişar bin bi vî İslamê neyê xapandin. Mezekim min mînakekî bidim. Kur'an destê dagirkerê Kurdistanê dane o her dagirkerê Kurdistanê xwe Müslüman dihesibîne. Lê wexta Kurda qetîl dikin, Kurda imha dikin, bi ayeta terin ser êriş dibin ser Kurda qetîl. Mîna ku enfal, mîna ku êrişê ser Rojava o bi ayetê fethê terin êrişê dibin ser Rojavayê Kurdistanê. Yani düşmanê Kurda İslam bi kar anî rastî. Eviya jî di aliyê neyînî da li ser xortê Kurda, ciwanê Kurda, gelê Kurd tesîrekî neyînî çêkir. Lê bi rastî jî gelê Kurd di bingehê xwe da 1400 sal Müslüman e ev barê hanê jî Partiya İslamî dayê ser milê xwe ez dibêjim ku Xwedê barê ku dayê ser milê min dibe wekî Kurdekî. Nasnama te û zimanê te midayî te tu gere biparêze. Ferz ku li ser te tu biparêze. Eger ku tu Xwediyê viya der nekeve, eger ku wekî serokê Partiya İslamiya Kurdistan, eger Partiya İslamiya Kurdistan Xwediyê vî mafê gelê der nekeve Xwedê hesabê jî me bipirse. Ez berpirsiyarim di ber viya da. Ev baweriya İslamiyê min berpirsiyar dibîne. Lêzek ez misalekî bidim we. Gelê Kurdê Müslüman ra bangavaziya min ji wan ra ye. Dibêjî çi Xwedê? Dibêjî ku du komê İslamî da, du kom eger ku em bêjin nakokî navan da derdikeve, şer derdikeve. Kek hikmet. Ez warim. Kek hikmet biborin. Yek pirsekî giring jî hatî ser ekranê kerema xwe dikar bixwîne cenabê were bixwîne. Kek dara pirske dara ers vermez. Dibêje Sultan Murad gotiye. Kurd ji bilî yekîtiyê li ser gotina kelimeyê şehadata pê wê li ser ku tiştekî yekîtiya wan tune ku ev gotin rast e an ne ku rast be ji bo çi yekîtiya Kurda li ser gotina dibîne û mîvanên hêja di derbarê vê gotinê dîtinê wan çi ye dibêje? Yani ev gotin van tim tên gotin ez vana rast nabînim. Ji ber ku ez dikim ku di dîrokê da jî Sultanê Osmaniye jî Kurd inkar kirin. Lê ama di zemanê dîroka Cumhuriyetê da viya bi taybetî imha û inkar, asimilasyon zêde li ser Kurda tesîrekî mezin çêkir. Lê ez dibêjim ku Kurd eger ku em gelekî Müslümanin ji sedî nod em bêjin sedî nodê wî Müslüman. Gelê Kurd eger ku îro İslama rast neparêzin ew ê tim û tim werin xapandin. Ji ber ku ji vî gelê hanê tu nikarî jî İslamê dûr bixîne. Goku em rastî ku aqîdekî baş rast rava vî milletê bidin, ev İslama ku düşmin bikartînin, ev ya düşmin dîrokê hetanê niha ji bona bercewendiyê xwe bikar anî û o ji bona bercewendiyê xwe jî bikartîne. Kurd viya neyxapandin. Em viya jî dibêjin yani Partiya İslamî. Her Kurdê Müslümanın bira bive Kurd. Her Kurdê Alewî bira bive Kurd. Her Kurdê Êzîdiyê bira bive Kurd. Her Kurdê Sosyalîst bira bive Kurd. Ji Kurditiya xwe firagat neke îsrar bike li ser. Ji bo wî ez dibêjim min gava dinê li ser ayetekî Sûreyê Hucurat da dibêjin ku nakokî di nava du kome da çê bibin têkevin mabeyna wan bînin edaletê. Terefê ku eger ku nayê edaletê êriş dike li ser hemû Müslümana ferz ku li dê jî wiyan êrişkara derkevin heta wan bînin xeta aşîtî û edaletê. Ji bo viya jî her Kurdekî xwedî îman bira bipirsin ji wan Müslümanê dünya dagirkerê Kurdistanê Müslümanê Tirkiyeyê bi taybetî ji wan bipirsin. Eger ku îro
ملتی کرد و هبونا ملتی کرد جا آیت خودیه لسر مسلمان ترکا فرض کو آلیکاریا وان بکن به تایبتی مسلمان ترکا ویا ناکن مسلمان کرد چی بوان تی خپاندن نکو اسلام زرار دده کردا کرد خودی اسلام کو راست درکبن اسلام مافی کو دایی همو انسانا نتری کو جبونا کو مسلمانا باورمندا او کسی کو خودی انکار دکه خودی حق دایوی خودی حق جیانی دایوی جبویا جی هر کرد کی خودی ایمان پیوست کو خودی گلی خود درکبه خودی هبونا خود درکبه جبونا کو هبونا من آیت کی آیت خودی اول سر من فرض کو ازوی بپاریزم بیاجی از دبیجم بکی اوا کلمه منه خوناسی ایمانه کسی کو خواست ناس نکه خدای خوشی ناس نکه جبر کو هبونا من خدای چکریه از دبیجم خوناسی ایمانه کسی کو خوناس نکه خدای خوشی ناس نکه به اطاعتیش خدای دکه و دیجی خدای درد کرده جبو بیا اسلام آستنگنن کی جان اسلام او قوادنی حزبی کو و ناوی واندان بناوی اسلامی حتی نه خدمت کردن هنی کی وان هرم کردستان داجی هنه براستی از حدیثه کی پیغمبر تی گوتن دبیجی کو کسی انسانه کی دو قله کی دا دو جارا نایب اداندن hani تو تلیا خود کی o دو جارا نایب اداندن درس بگیرن ام تم و تم هاتن خپاندن yani برای من دبیجن کو yani او حوالی کو پرسین اجوان در دبیجن ام تم بون صوفی yani بناوی اسلامی بو صوفی من مجیه خودان هنکا او شو نامده فکری جیانا خود مبوا مگریتا ایرو جی ام پرانی بون صوفی سوسیالیست و آنجی صوفی دموکرات دگوری yani بلا هری مزن کو کی جان ایدئولوژی دبه کفاویه اگر استنگل پیشیا هبونا گلی کرد آزادیا گلی کرد چه دکه لسر کردا فرض کو لدیجی بیا درکبه او بیا قبول نکه اویا نکو راسته ایش دبیجم باوریه دا کی جان باوری دبه او دینی کو حق من او کسی کو دبه نمسوا او دینی کو حق من وقی حق هر کسی کی تیدا تو نبه او دینی مننه دینی قدیجی ننه جبو بیا yani از هیویدارم اف پرسهانه کو حوال پرسیه برسواوی تشیها داینی نترسن جبر کو ملتی کرد مسلمانن و ام در روجلاتا ناوین دا پرچکی جوی علما اسلامی نه و ایرو اگر کو کردستان آزاد بده جگلی مسلمان از دبیجم yani مزگینی کی dedim var اگر کردستان آزاد بده کردستان کی آزاد و سربخوا چه بده سینور کردستان هل و شرابن باوریا من او کو وکوی عدالت دموکراسی او ور روجلاتا ناوین حملیه ریا اوجی da azadiya geli kurtara derbaz dibe. Adını jî hevala persekidini persine jimin birayê hêca yani em dibêjin ku partîkî eger ku navê wî partîkî Kurdistanî bin ji wan tê xwestin ku mafê gelê Kurd biparêze. Lê eger gelekî bi milyonekî li dora hereketekî be wan wekî hedefgirtin ne بریا دیالوگی و بریا هفکاری ancak em dikarin berseva vî tiştê bidin û bikarin dijî vîya derkevin. Wekî hevala jî got li başûrê Kurdistanê ez tim dibêm werî televizyonekî televizyona pekekî min vîya rastî got ez dîsa jî dibêjim li vira jî dibêjim başûrê Kurdistanê Paristina başûrê Kurdistanê li ser me ferzî wekî pîrozîkî xwe em gere biparêzin her Kurdekî gere biparêzin û ez vîya her dim dibêjim ji bona vîya yani şerrê ku devleta Tirk ketiye başûrê Kurdistanê ne ji bona sebebê ku em dibêjin hîzbekî li wir be eger ku problem evê be dîsa riya diyalogê vebin ew mesele dûyê alî hal bin Bakurê Kurdistanê de jî eger ku em بکار و خبیگن گلی خواه او گلی کو رخنتینن اگر کو لبا مبن از هیوی دکم کو گلی هشار ببن او لسر خطا نتوی گلکی کرد بشتاری وی تشتی ببن او بکارون ده کردستانی دا بونا هبونا خواه یکیتی چه بکن لیب طایبتی اگر کو ام خطا
düşmeniye bipارێزin anjê düşmeniya hevdû bikin zimanekî tu hemberê hevdû bikarbînin ez qenat dikim em ê ku rêya rêk bigirin çavê ku însana migava din qala Sofiya kir tu zanî çi ye Sofî Sofî aqilê xwe kirê daye eviya Sofî Partiya İslamî jî Sofî Pakê jî Sofî PKK jî an jî Sofî KDP jî Sofî eger ku tu li dijî serokî wan an jî tu li dijî partiya wî derkeve ew qetla te wacîb dibîne ji bo wîya jî em bikaribin gelê xwe ji Sofîtiyê azad bikin nevin Sofî tu partiyê di hundirê partiya xwe azad bin ne partiya dinê ez partiya xwe serî da dibêjim Partiya İslamiya Kurdistan dibêjim em hevalê Partiya İslamiya Kurdistan hevû viya diparêzin yani em di hundirê partiya xwe da bi fikra xwe azad nebin em nikarin azadiyê bibînin gelê xwe a jî milletê xwe azad bikin eger hundirê mejiyê xwe da em fikrekî azad çê nekin em nikarin Kurdistanekî azad jî çê bikin ji ber vîya jî her partî yani ew mesaj tere hemû partiya ji em bikaribin gelê me ji Sofîtiyê azad bikin ama Sofiya jî eger ku em ji bona hişyariya Sofiya jî ne ku zimanekî tûj zimanekî baş em bikaribin rastiyê bigînin wan ev xeta hanê şaşe lê her Kurdekî xwe gihanî noqtekî eva jî umîdekî didime îdî ez viya vekirî li her cê dibêjim kekê min meclîsa Tirka ne ku şêst wekîl an jî namzat an jî em bêjin set 400-600 wekîlê Kurda jî li wir be dîsa jî hebûna Kurda li wê derê înkar dibe ji bo wîya jî eger em bikaribin li Amedê yekîtîkî Kurda çê bibe temsîlekî Kurda çê bibe hevkarî ku çawa dibêjin çi qetê dibe kêfa wî ye ew hevkarî eger ku were çêkirin pêşiya vîya ve dibe em vegerin gelê xwe aw dayîn û stendinê dostê me an jî ew welatê ku em tê de jiyanê dikin muhalefeta ku li dijî despotîzmê ye li dijî înkarê ye ji bona edaletê ji bona wekheviyê ji bona demokrasiyê eger ku kesê ku xizmet dikin paşê em dikarin bu ara hevkarî bikin yani hevkariya ewil gelê Kurd bi hev re hevkarî bikin باشه کاکە حکمت سپاس دکەم ئەم بینی کێ بدرا تە بینا خۆ بدە و ئەمێ بەگەرن کێکە کاسم ئەو گوتنێکی دامەزراندنە پارت ئازادیە کوردستانێدا چار ئەوی وێ هەبوو سەرەکە هەبوو ئەو چار سەرەکە لەوێ دەرێ جارێکی دنێ قیمەتاوی و تێگیشتنەوەی دەبێ ملەتمە جارێکی دنێ گوداری بکە کەرەم کە جارێکی دەجوێ دەرێ دەست پێ بکە و ئەم باشه وک بلکی وجه نظام چقدر شوپاند به وقت من پارتی آزادیا کردستان مبریار دا ام پارتی کی کردستانی آوا کن تقریبا سال و نیف 2 سال شوه بناوه دیالوگانو ما بناوه دیالوگانو و بناوه ام بیجن دامزاندنا پارتی کی کردستانی حودانا پارتی دامزاندنا پارتی کردستانی ما پیواجو کی دا دست پیکرن و اپیجی لباکور کردستان و چند بازار ترکیه جی مجبور وی کنفرانسا چکر بگلک آلیا و طرفا و طرفدارا و شاخصا و مبوانا را دیالوگ چکر و مه پارتیا خدا مزراندن ام هیجی لوی نقطه نکو ام پارتیا آزادیا کردستان استاسیونه که استاسیون ده چه لکیجا استاسیون وقت راوستانن چه بو ای نیزی اف بفکرن ام هر آمادن جسری و جنوبا ام ببین یک پارتی اوه نکار ببین یک پارتی به هفره هفکاری کی کردستانی چکن اوه نکار بین هفکاری چکن دیالوگ برا هبه دیالوگ کی خورد هبه اوه نکار بین دیالوگ جی چکن برا به هفره دجمناتی قط نکن چونکه دجمنی ما تیرامه و صد باوه متکن کنه درو به اجاز خوازم پیچه کی باسا شیروان ما مستجیب کم یعنی دوی اموات باس هفکاری و یکی تو اتفاق بکن دوی محقق هنگ نرخی وی هبن هنگ بنگه وی هبن نه پارتیا آزادیا کردستانی تکاره هره به جهپ را اتفاق کردستانی چکه نه چونکه او خوخویه و جمهوریت دوینه و راستی جی جروج هاتی دامزراندن لسر وی هیمه کمالیستی آوابیه نه ما مستدیسا باس کرد ام ده تسیرا ام بیجن خلطی اسلامیت دامانه وقت مسلمان کرد
İslamiyet me xelet fam kire ya xelet danem me fam kirin. Aynı tiş bo çepitiye jî ez bixwe ji nifşe hefte û heşta me ji çepê herî em bêjin ku radikal bûn têm. Em bixwe jî tesîra Kemalizmê de mabûn. Ez tiştekî din bêjim niha ev dewleta Türk hewqa xwediyê tecrübe ye mamoste çika zane em nizanim ji ber ku dîroka Kurdistanê de xeta Neqşebendiya ji aliyê Kurdîtiye ve xetek xurt e. Ew ji min çêtir zane mesela İslamî û van mesela lê ji bo ku Neqşebendî li Bakurê Kurdistanê zayıf bibin zanî çi kirine? Ewkek çê kirine navê çi ye? Terîqetekî ji xeta Neqşebendiya çê kirine ku rast û rast girêdayê dewletê ye. Em nizam ewan îcazeş kîjan Şêxê Neqşebendiya kirine. Ez behsa vanê adî emanet dikim. Şêx Abdulhekîm bixwe cînarê me bû li gundê me wan em cînarê hebûn ez wek şexs jî Şêx Abdulhekîm jî Şêx Raşid jî niha ji van jî dizanim. Yani ewana ez behsa dewleta Tirk û dagirkeriyê dikim. Her tesîra wan li ser Kurda çê dibe hêjî em dikin nakin hinek ji me bi navê Biratiya İslamiyetê hinek ji me bi navê Biratiya Gela ji vê tofanê xelas nabin. Niha HDP ez Bekirî xeberim. HDP partîkî Tirkiye'ye ne em dibêjin xwe îfade dikin partîkî Tirkiye. Partîkî Kurdistanî wê ser çê hîmî bu ara îtifaka Kurdistanî bike. Mamoste. Ez biya ji we jî pirsim tu haziriya vê pirsê bike. Ya jî tu basa ittifaka kîjan Kurdistanîya dikî. Eger PKK û HDP be em wek Partiya Azadiya Kurdistanê bi PKK ra nikarin îtifak bikin. Em partîkî demokratîk legal eşkere ne ew partîkî ku şer dikin. Şerê çekdarî dikin. HDP partîkî Tirkiye'yi em bêjin tamam belkî herî nêzî Kurda ye. Dengê xwe jî seda notîj Kurda bistîne lê bira ji bo parlamentoya Tirkiye mücadele dike o Tirkiyetiyê diparêze. Em bixwe dikarin ser wê mesele jî biaxivin. Em Partiya Azadiya Kurdistanê em parlamenterizmê temamî red nakin. Eger ku parlamentoya Tirkiye vê sondê rake eger ku parlamenterê Kurdistanê bi navê nasnama xwe herne Enqerê milletê xwe temsîl bikin li wir dikaribin doza xwe bibine wê derê jî her em ê rojekî bi tirkara rûnên vê meselê çareser bikin. Lê wê HDP û o PİK Partiya İslamiya Kurdistanî wê ser çi nirxî wê werne ba hebû û ew bikin. Partiya İslamiya Kurdistanî, Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Demokrata Kurdistana Bakur dikarin bi HDP ra ser tişta ittifak bikin. Ama ser em bêjin berekî Kurdistanî ya jî em bêjin ser xeteka Kurdistanî wê bi çavayî werin ittifak bikin mamoste. Divê em viya em vê pirsê ji xwe pirs bikin. Ew ne dijminê me ne, dostê me ne, em bu ara em tenê rexne li wan dikin, dijminatiya ti kesî em nakin, lê divê em derxin meydanê, em deynin ser masê, em ê biya kîra çekin. Partiya Azadiya Kurdistanê dikare bi PKK ra rûnê, Partiya İslamî Kurdistan ra, çima ji ber ku partîkî Kurdistanî xewsa îfade dike. Dikare li ser xetê Kurdistanî ser xetê qalin ku bi rastî jî em nêzî hebin. Çünkü em xwe partîkî me got yani em çiqas xwe partîkî İslamî qebûl nakin, em hewqa jî İslamiyê Kurd di nav xwe de qebûl dikin û xwe îtifak dibînin bu wan ra. Lê divê em eşkere bikin. Niha 4 sal bû, 4-5 sal bû mesela Kongre Netewî hebû di Rojava Kurda ra. Başa wê PKK û HDP wê çawa îtifakek Netewî dikin. Divê em vana jî zelal bikin ku temaşevan û Kurdistanî xeta xwe nas bikin. Belê mamoste. Ji ber em hêdî ber bi dawiya bername tên gotinê xwe kerema xwe ra top bikin lê ez pirsekî jî dixwazim bir mesela ew ê de her çendî müdaxale kir bû yekîtî derek çünkü kulûk derê me ye ez bawer dizanim. Hûn yani Parti Azadiya Kurdistanê û Parti Sosyalîstê Kurdistanê demekî dûr dirêj îtifakên yên ew hilbijartinê kirin di rojevê de tevgera wan wekî vek partîkî yek bûyî bi hevdûrê hewildan hatin merhelekî o carkî de têk çû ya jî hate sekinandin rast e dibe mere partnerî xwe bineqînin yani hêzên Kurdistanî yên kî xwe Kurdistanî dibînin bê ku dijatî yêdinê de jî bikin em dijatiya xwe bikin dibe diyalog navbeyne me de hebe
دوک بو کورتایی بتسه هبو که کرما خورا اوی بداوی بینه پشرم دربازه که حکمت چی ببه برای داوی دبی بخواب ام لسر وان چار خاله خواه هر رادوستن و پشتگیریاوی دکن مثلا پارتیا سوسیالیستا کردستان دا دیالوگ مهیجی بردوامن لنهاج روژه و ما یکیتیا هر دو پارتیا درکتیه او جی لبا ما نویسکی جی هنه لبا پارتنر ما پسکی جی هنه کو پارتیا سوسیالیستا کردستان تبانوی نه حاضر بوش بو هر دو پارتی ببینیک یعنی جعالی پاکه و تو آستنگی تنه او یاوا ایدنه جی نها از راستی تشت باکور کردستان کو ام دجین و ام نا سیاست اکتیف دانه نها دروژه و باکور کردستان دا یک کرنا پارتیا تنه زحمته لی اتفاق کردستانی هي نهاجی ام ناف دیالوگ دانه ام بیجن خبات مو پسکه روزانه به هفره بردوامن ده تشت استراتژیک دا تشت روزانه دا ام به هفره هر گاف داویجن و ام دخوازن بوان پارتیت ناراجی لسر وی خطا کردستانی برکی کردستانی کو ام بیجن دنیا جی ناس بکن ترکیه جی ناس بکن دوست و دشمنی ام بیجن با کرد یکیتیت کن و لسر خطا کرد کردستانی آتنه بار ام وقت پارتیا آزادیا کردستانی تو خط می صورتنه نه خط می صور اون گره ام بناسنامه خواه سیاست بکن وکیدن جمعه تشتکیدن تنه ام هر آماده نه باش سپاس که قاسم هر بابه اما از بچمنها با که حکمت حکمت یک پرسی که تنجی هیا پرووکاتیو جی ببه لی از باور تجربه که دل تا قاصا فرای تو کاری برسوا ویجی بده پرسی کنده به گلو پارتی اسلامی کردستان لسر حکم ببه لکردستان دی چاو ببه چه ببه راست تشتی که پرسی که پر خوش برسیه او حقی وانش پارتیا اسلامی کردستان پارتی کی کردستانیه پارتیا اسلامی کردستان حق کردکی علوی کردکی ایزیدی کردکی خرستیان خشپرست بیجن آنجی ازمیم خرستیان او جبر که هر کردکی آتئیست بجی مافی وی وکی مافی خود بینه دولتکی ولاتکی لسر پرنسیب و اساسکی تی چکرن او مقزاگونا بنگهی که وقتا تی چکرن با کنسوسیوسا ملتکی تی چکرن نه به تنی پارتی اسلامی کردستان پارتی اسلامی کردستان جوان پارتی کی امبیجن تو کردستان دا ببر اقتدار جوان یکه لیواتا وری اقتداری نکو باوریا خواه بکا استنگیل سرگل بده فرس کرنی او مقزاگونا کو وقتی متنکی جگل هاتی چکرن همو پرچی گل همو بشی گل همو باوری گل هاتی چکرن او مقزاگون کرده تمثیل دکه پارتی اسلامی جی تمثیل دکه جبو ویاجی از دبیجم اگر کو از مافی علوی کی وکی مافی خواه نبینم او شاقی پارتی اسلامی تون نکاره کو بیجی از پارتی کردستانی به پس اکی دبیجم و از دبیجم برسوا وی خوش تیدایی ده سال 1995 کنفرانس اکی مل کرده چه بو دوی کنفرانس دا شیخ اکی کرد می ایزیدی دورش حسو خواست بشتر دعوت بید اوی بشتر بده اما دخوازه با آخره دور دا حوالی کو جناف چپا هاتنه خانه او بجیه کو دبیجه گوتنه کرد مسلمان وکی ترکیه مسلمان ده فکره کرد که چپ جو وکی کمالیست ده فکره نه راستی جی گوتنه هم شورای بجرینن یعنی مرکز پارتی چیه کردی ایزیدی ده آخره اوی چه بکه مگو که هندبه چه هندبه ام پارتی اسلامی کردستانی نواره مگو والله اگر کو دورش حسوس به نکار و کنفرانس پارتی اسلامی کردستان دا مجول بوه سوی اگر کو دولت کو هونچه بک پوزگوی وجه ده ده بخواده سوی دورش حسو اوی ورد وی پارتی جوینا پارتی دا باخده جبه کو او پارتی دورش حسویش دواره جبو یاجی برا هر کس مستریح به وثیقه مدینه هی برای من مسلمان بایا واندا کر جبر کو کنفدراسیون اجرات بیشه د مدینه دا چلو 8 انجی 5 خالی وی هنه هر ملتی کولور جیان دکه مافی وان خال بخال هاتی او کرنی تثبیت کرد وکی دولتکی
يعني هر ملت نافخدا özerkin تبري خسريكي هي كونفدراسيون كي تشكرن جبوج كاري بدويا نبو بدويا او بشارتن او وثيقه مدينيه دولتك اسلامي المدينيه جواتا تشيبو جبوجي بارتيا اسلامي بارتي كي كردستانيه ما في هر كردكي وكي ما في خاد بينه حتى ما في لسر وان فرزكو او كسيكو خاديجي انكار دك ما في وچا خادي داي جيان داي بارتيا اسلامي وار اقتدار ما في وجود باريس جبونا فيا تاكي برسكي برخوش هو برسي جبون كو جبات مسلمان تاني اقتدار بيد جبات كو كو شور دستي وان دانه وسري خلكي جي دكن جبونا جنتك ودنيا كري جهنم تقولي وبناوي خادي اجد في الله اكبر اي دنيجي قراوات دوسيه واندن بيشغريا واندك فينانسا دكن انجي لوجستيك دستك ددوان تقولي بارتيا اسلامي فيانا باريسيا اسلامي بارتي كي اشيتي جبركو اسلام ناويو اشيتي جبو فياجي اگر کو ام اشیتیا نافخایی سری دا کردستان چیکن جبر از دبیجم بری هر کسی کردکی ویا بفکره کردستان مالکیه اگر پیکتیه بری هر کردک سر هر کردکی فرض کو وی اگری و منین بر ویا بر پرسیار زارو کی ته مالا ته همو کس فردایه علوی ته دای ازیدی ته دای سوسیالیست ته دای دموکرات ته دای تگوری اسلامی ته دای هر کس ته دای جبری ویا بکن برا کردی کو مسلمان هاتن خاپاندن بری هر فلسطین بری هر بوسنای بری هر نظام چچنستانی لولاتی وی دایکاوی خوانگاوی تجاوز دبه مالاوی دشوت او ولاتی وی دشوت لسر وی فرض بری خدی قدر کبه جبر کو خدیجی وی مسئولیتی بیو اوای د سر مسلمان حمیا و اوا پرسکی گله کی او بوته پرسیج برکو برنامه کی دیسم ویا علی زمان لسر ویا نقاش کی بو گله کی تشک پارتی کی من اسلام er yani parti İslami jiyat pası gelek spas ki hükümet bersivi ki heca bu teru tije bu tamaşavan me heca ji kadir bilen ji ev jezve bersivi Suud her gitinin ben parti Kurdistan'ı ve her şey ki bercevendiye millet Kurd سر همو تشتاو بگرن جبر که پارتی ریخستن سازمان دزگینی مدنی همو آباد مجبو که خدمتی نتابا کرد بکه که قاسم کرم که گوتنی خوی داوی گلک کرد و خاطر خوشی تباشواری من بخوازه پشت راجعه خاطر جبر که اکمل بخوازه امی حیان برنامه کدنه جار کدنه امی بلگورا ببن کار من پره باشه جارکدن جهمو تماشوان را اوج چارپل مدیا را سپاسید کم و جمع مستر را جی سپاسید کم و از دبیجم که اف داول برداریه میه دوی هر کرد کی چیزی ببکه جبو و پرسگره که ام چاره سر بکن اف پرسگره که مزنه براستی نه کار پارتی کی نه کار شخصک تنه دوی ام تر به هفره اتفاقه کی نتوی چکن و پشتگریه جه عالم دنیای بخوازن اگر ایمی اسلامی براج عالم اسلامی پیشگیری بخوازن ایمی دموکرات براج جواتا دموکرات جملت ناونتوی بخوازن و دوز جبیر نکن کو امکدار و دوزه هنه شهید و دوزه هنه دوی ام خودیل امکا خواه خودیل ولات خواه خودیل دعوا خواه دوزا خواه و براستی جی دوی او آلا رنگین دناو آلا ملت یک بوی دا پیل بده جبو کو او مسر بلند که اگر کو دولت کا مهبیا و اف داگر کر نکار بونا و ظلم مبکنا و نکار بونا بازدام چونا روجاوای کردستانه باشور کردستانه جبو وی لازم ام مادم ملتکن کمایه مشت ملتکیدن تنه ازدایه متنه به کمایه متنه ملت فرانسیس ترک عرب عجم انگلیس خودیه چما فیون لازمه کرد و کردستانی جی خودی وی مافی بن و جبو وی مافی لسر هر کردی فرضه کو و پرسگره که خواه چاره سر بکه بانگا ما لحمی کرد و کردستانی جی اوه اموک پارتی آزادی کردستان جی تشتی بکه و سر ما جبو اتفاقه به جبو یکیتیه به جبو چاره سریه به از بناو خواه و پارتی خواه و سروک پارتی جهمو تماشامان را و جوار ها سپاس کم سپاس کم کاک قاسم مالا تابابه اون هر هبین که حکمت
خاطر خو بخوازه از برنامه بگیرم کرک gelekî spas dikim û ji wara serkeftin dixwazim ji ber ku bernamekî gelekî xweş bû ez hêvîdarim pêşerojê da ev çarpel medya xizmetekî baş ji bona gelê Kurd bikin ez hêvîdarim û ez dixwazim tiştekî dawiyê bêjim yani gelê Kurd ya baş bizanibin em kesê ku ji bona mafê gelê Kurd dixebitin her hîzbê Kurdistanê û gelê Kurdistan ra em kar û xebat dikin ama rexnê jî ji bona biratiyê ji bona çêkirînê jî em di vira da jî tavîz natin û di navxweyî da her rexnekirin ji bona çêkirînê ye eger ku em nikaribin ji rexna ra vekirî bin em nikarin ji miletê xwe re xizmet bikin ji bo vîya jî û ez serkeftin dixwazim ji we ra ez hêvîdarim pêşerojê da jî Kurd bikaribin li Bakurê Kurdistanê yekîtiya xwe çê bikin û bikaribin xwe li hevû deverê da temsîl bikin. Ji yek tiştekî dibêjim ji bona van Mislimanê ku dibêjin ji bo ev gotina hanê gelekî meşhûr bû min carekî nod û pênce da gotû û kesî fehm nekir. Lê li Diyarbekirê min civînekî de bû çapemelî gelekî derxist pêşî. Misliman viya baş bizanibe. Xaka Kurdistanê, erdê Kurdistanê erd hatiye xespkirinî. Kesê ku ew erda xesp kirine nimêja wan li ser wî qebûl nabe. Ew ê ku xesp kirine, teberî. Yani mala Kurda xesp kirine û bira her bawermendekî bizanibe ev ya jî baweriya İslamî ye. Yani Partiya İslamî jî viya dibêje min nod û pênce da gotinek dijî wî derketin lê di 2015 da gelekî kesa viya baş dît ji ber ku îdî Mislimanê Kurda jî pêja çûye gelekî millet hêşar bîye û îdî ew îdeolojî ji nava Kurda wekî astengîkî derketiye. Ez hêvîdarim ew dîwarana ew ê her hilweşin û em kar û xebatê bi her hizbekî Kurda ra dikin ew ê ku ji Kurda ra ji gelê Kurd ra xizmet bikin ji bona azadiya gelê Kurd ji bona mafê gelê Kurd em amadenin ji bona viya û em dixwazin xizmet jî dû aliyê de werkirinê. û hêvîdarim pêşerojê da wekî heval ji bo Partiya İslamî pak û Partiyê dinê bi hev ra bikaribin hevkarîkî baş bikin û em dostê hevin zûdan bi hev ra dixebitin kar û xebatê baş me bi hev ra kirine û ez hêvîdarim ew karê xebatê me ew ê berdewam be. Serkeftin dixwazim ji we ra û ji gelê Kurd ra û bêjî Kurdistaneke azad û serbixwe. Spasiye keke hikmet malata ava be temaşavanê hêja em hatin dawiya bernameyê carekî dinê huzura ve da spasiya Serokê Partî İslamî Kurdistanê hikmet kak hikmet serbilind dikim. Spasiya cigîrê Serokê Giştî Partî Azadiya Kurdistanê kak Kasım Ergun dikim. Wexta xwe bo me terxandin beşdarê bername me bû. Mala wan ava bin her hebin. Belê temaşavanê çarpel medya Kurdên dijmin tune li ba me. Kurd her hemû biranin. Lê Kurdên dê çewtî jî dikin dibên wan jî dest nîşan bikin. Bimînin xêr û xweşî de heta bernameyekê dinê da civak û siyaset rêz û silavê me bo ve dema we xweş her roj azadî bila nêzik ve di dilê we da mejiyê we da bi hemû jiyê we da. Bimînin xêr û xweşiyê da. Heta demekê dinê.